What I received, I passed on to you as of first importance, that Christ was raised on the third day. 1 Corinthians chapter 15, verses 3 through 4. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. Of First Importance was written by Bill Crowder and read by Wes Ward. 1 Corinthians chapter 15, verses 3 through 8. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also as to one abnormally born. Of First Importance, written by Bill Crowder. Thomas de Mailly was one of the many aristocrats executed by rioting mobs during the French Revolution of the late 18th century. According to one legendary account, upon reading his death warrant, de Mailly responded, "I see that you have made 3 spelling mistakes." If true, de Mailly pointedly disregarded a drastically more significant matter, his imminent death. Today, we're in danger of unintentionally missing a crucial point, one that concerns the body of Christ, the church. There are those who would distort its purpose. Maybe we see the church as a political action committee or as a place to be served. Perhaps we see it as a mere religious institution. The church's priority, however, has always been the good news of Jesus. Paul told the believers at Corinth, "What I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures." While other things may have an appropriate time and place, the gospel is of first importance. How can we be agents of God's good news to a world so saturated with bad news? By asking God to empower us to share this good news whenever possible. Let's pray. Father God, help us to keep the good news of Jesus at the center of all we are and all we do, and give us courage and wisdom to share it with a world that's longing for hope. Thank you, Lord, and it's in Jesus' name that we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How was the gospel shared with you? What could you do to be prepared to share that good news with others when the opportunity arises? Omasubam la otil mo angal ka selam el endim el ya dalal matamal mar adalo mo rangal ka agiril di mga adu rangal ka rabe ka club say angal ka selam el ngarinya dingal el sabi elo reng sa ngarila dalal alongat adu urangi madirek amadalangal ka mangmaral mo ngilomes rabe ka club say mangal ka sabi elomes ramdala dalal selongat adu urangi omasubam la otil mo angal kal mael ya dalala mga adu orngira be ke klabselo lisak lo mokroro de swel yo mokrtraul de swel sel bol kotel skula angal el dalala mga adu orngira be ke klabse ya lam selangal atarak me evel buil ngarbab adom ka siwringi mar bebilar ngalak el dimle aloit el dimla longot adu ortira darir ralo mokroro tir rabe ke klabse angal ka selam el ngwal ba out tial tadul dia kalau denget toko raklaat ma dia kalau denge ungil mamaknit makntilaklaat ngoki osis akraw alelak langar rangal ka ral meel maral mo klol ad yangal ka subak ntil maklung yolelaklaat alorail mo klol ad at tokoy lo subangal ka amot tretelel emok seringi
aloran mo klol ad armadul ngalaga asuba maknitel teletel lakla adal ngalaga emo maklol ad lo bult emo ngil ad lom ko o emo ngil ad tarak sei angalaga am elel ba awap tadul el diakalo dangi ngarak la ad mangalaga selam el ya dalala longod adu uringira vek sei ya kot al du loreng sangalaga el dir kangalaka lom karo rangi a omok tralam selangalaka ongerung adala langalaka longod adu rangalken em diakalo dangi tokoy ya tigingel adalal amotel la tigingel angalaken aloran mo klol ad ongeve aungil alda du loreng sangalaka dir ka bolongod adu a olnga seurarangul maudo swelangalaka mangbo olelak loral mokrul adin diakal masabseb karangul ongewang aungil alda du loreng sangalaka edir ka kapolongat adu ya dalala di mga adu oringi a olnga seurangalaka mendingalaka ngalaka eobokot taul de swela marangul emesaungil siya singraklaan mangmaral moklul ad al diakar rangel madak terrase kada e diakan merudrar ad madiakan madak tase kada angala kalbol maknit terengi amo botoka sa arel emo botoka rangel madak terrase kada angala kal di eloy tel diaka ungil tokoy maalda duon morengi al ngalaka amrael moklul ad al madak terakla ad eom tokarakla ad mendi mor siwek ebli laring ra akla ad rengi rakla ad omom el lo ngal kran mi karen ngalaka e di mongod adu rangal kem klaadar tin mongil makser tin mongil maulda kiara ablul adra ul da suid marandil mongil rungel aul tuil rokui ul da swela ngalaka maptalula ngalaka ma abadangir rokir mablul adra ngalaka aul tuira ungil al da adu morngi almael eloral moklol ad rabeka club say. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER 19@gmail.com. Tiasub del Board of Directors ra Western Caroline Trading Company, el Morarbeck Stockholders ra WCTC. Tiasub del top dengar adala Board of Directors ra WCTC, el Morarbeck Stockholders, el kuma meeting ri del ngaringi na bek ra kabal sa ila morngi, rasil sa November 19, 2025 Wednesday, ra time el 2 p.m. le ruklora yatasils, e morngi Red Rooster Cafe at Libu Street el ngarat ngarongro. A omlal haito dividend rakabrigida omo ra Wednesday November 19 ra 2 p.m. el mor orokula la meeting ra West Plaza Hotel Libu. Abola kalsabem el mer ang idil taragaltam emla saba bilinge memul sa omtirgaw mabilngua haito rakabrgaw el senkyo gidem. Sain Romana Anastasio, Secretary ra Board of Directors. Tiasub del moraro il adrang iwal mo ang iwal State Public Law 19-5 a otro kakliagi wulul Memorial Day mo el November 14, 2025 tianga ongeru ngolongi melurior el albuil malway se ya Governor Francisco Malaytaw maong Rios Elliot Uduy
mas Speaker Russell Masayos, aobantrira rubula balu, maolbil, emasubad raw rior, el mga tmokrabalu, walgirel tialsil sa Memorial Day. Ongita moraro kuilav, madongot moklam kasase lablid, may leakal olgalle lablay makablil. Aste tamamuat mokra olkul labway, public cemetery, el ngaragid. Aobli los peanyes o mga itang komirtir, aoay selmera obis state. Aurere la omat mokla, amalmol malmo November 13, 2025. Madakompmal masulang, edo tran mat mokra balwat, edo lamol malmalat, emalbadeb kararam lamodibus radalongalid. Adios bolobanged, elomaknal tangat tergid, mabalwad ragi walul. Signed, Francisco Malaytao, Governor, Elliot Uduy Uonrios, Russell Masayos, Speaker, Newell State Legislature. Takdebel subdra kodal laltob niya mother ng buod at tamir masaw, ngira ite Dr. Victor M. Yano, Erdaray Trillo Taka Mangloy, ngira ilal sa 62 Paloy, Coel Duley Subris, Maadalvara Marap Felix Ogabe, El Morarokul Adrir Lo Aiser Tiral Kmo, ang algedra Pablo Ringang, El Ngalgela Ayangal Kitalong Ringang, Mamlet Judge Pablo Ringang, Amlamos Mer, Mabengel Amlamot Rokokal Motuobra, 6:45 a.m. November 14, 2025. El Moray Iglesia Sacred Heart Church, emo mga maldira blirir, el nga raw ulaad sa orior, emo umada kalawang galadalal, raw ulado ko el nga ramal kayo. Magimsubra raw ul admam, e olngitam mga tmokragmiw el girel selsil ram asang. Aka mga lalsub dadi motuab daruriula. Signed, ngira ite Dr. Victor M. Yano, Mother ng buod at tamir mangsaw. Ongit rangya sura albul. Tokobet silsub darat tulungal grarisom, rakablira umbrang ramal Gayok State. Malungil sil sel moraro kulab, el ngarat tulungal grarisong. Agi umbrang altmo abal tigareng raklay nga sew, maongit el morar batokol adab, ertial balwadar belaw, akmal mongusugi, vertial kmalobraw, del al sungul ngigal targiv, ratel maagon, emlam mokdong abil ra Peter Gaymen, rarubakal Dios, el morak matilulungul. Malway say, etiak mal tokobet silsub, laltob nga Valentino Ngiriklang, Teruo Chokay, Katin Blailes, Felix Ngirayngas, Edwin Chokay, Ismail Agon, Dabdeb Klolubak, Johnny Tudong, Jerome Tamngil, Talalb Blailes, Hoyt Blailes, Angelino Riumd, Swingli Agon, Jimmy Blailes, Ma Raymond Ongino, Elmor Kami Warmaas, Marangalgela Tulungal Grarisong Rakablira Umrang, et Malolngitanges or Kami, Elgirelanggal Targi Dratelma Agon, Elmlamordong Ab Ilra Peter Gaymen, Rarubakal Dios, Elmorakamang Tululungul. Tadirakal Maltukubet Selsubda, Elmorak Tulungal Gratmur, Rakablira Umrang, Ramal Gayok, agik malongi tanges or kami wal girel tial albul. At targi daratel maagon, amo obanggelab ilra Peter Gaymen, el morakwam ra Monday, November 10, 2025. Yaw era lorail, eng mornya viewing ra Peter Gaymen, ra Palau Funeral Home, el ngarangat Kip Ayray, ra Sunday, November 9, 2025, ra 3 p.m. el mo 5 p.m. Magi olngit ra rowil drawab, podadakal nga rabal tigareng, ed al mangya targi daratel maagon. Kompmal masulang. Sign, Teruo Chokay, Katin Blailes, Felix Ngirayngas, Valentino Ngiriklang, Ismail Agon. Subdr orawan maetay. Tia subdr ultob niya ong retay Matias Erbay, Pastor Albert Maldangsang, adalbara kayong Yohei Merur, Robinson Tuloy Rungu, Lamay Adra Amay Elyayob, Algidela Kodalel at Targid Raptulu Labalu, Rubasa Emmanuel Maldangsang, Alnosmer Asir October 7, 2025. Akamaldilil nga rubak ang lamotrokok kulmorngin na November 8, 2025 al Sabado, rabara mga langar long. Albayse abangin nga rubak at top dramor or sel tutar eudiklo 7 a.m. edi malmal tel morabara mga langar nga long ay mga maldil motulial sil sem uragid. Albayse gim sobdar adamam mga rabek kalblu marangal krablay and maim da anim de satyal ulbong sil nga rubak. Mga along agim sobdra wadal adar or raw lalidia allel adalbara olbed helesyo arurang mo sobdra rabek kaladat uldak ngiramat FC West inariat temong adilay damay wadal adra kayong albin riung Henriette Merur teli ngironggoy maut Chenny Gironggoy, Ete Erbay, Pritchet Adatsi Marabo, Siska Tuloy, Sebastian Nginatrang, Adalbara kayong Yohei Merur, Kaben Northwhite Nginaybay, Ramali Gableso, Richard Nginatrang, Jason Nginatrang, T.I. Nginatrang, Murphy Wasisang, Jones West, Esang Helbert Martin, Masubra Babirakaw, Harvey Rungul, Conrad Rungul, Hadley Rungul, Rongos Emmanuel, Codines Rungul, Madoit Ngiramat. Haolagim subra ngalgila simis mga makinisingeo ongelol Salvador Mokot Marabiragaw ngalgila Merstedil ngalgila Dillool ngalgila Smeti singeo
Ngarar da gimsubdra madar nga bukot tamin mga South Junior, madar ay 3 yutaka mangloy, amleay, mosubdra bek ladad marangal gimeim da alimerti albula. Di gimsubdra ba esraw limang, mosubdra bek ladad marangal ka. Ngartma gimsubdra darla kumangay, ngaribong Andres, Maylin na nginaywit, marbibinakaw. Ngaramlungoy gimsubdra Patricia Franz Heinrich, Paula Franz, Portia Franz Kusole, Porciana Franz yang iwalimaw, Mawiller Franz. Ay mliga gimsubdra ngolbay galistus ngitrong madirong ngolbay sariyang timul mosubdra bek ladad marangal gimeim da alimerti alma ngolbong silsen ngal targid. Pamelas kilang galu mosubdra bibirakaw. At pangagim sobra siles nginaramyang mosubdra bibirakaw. Isara gimsubdra nginakabaw Andres Madraisaw, mawadala adra kabaw Lilong Marcil, mosubdra bek ladad marangal gimeim da alimerti alma ngolbong silsen ngal targid. Ay ragim subdra ramang Saudi Borro, mawadala adra ngal malong pigi kanay, mosubdra bek ladad marangal gimeim da alimerti alma ngolbong silsen ngal targid. Gobernador Norman Ginataboy, Teodoro Tita Dawa Ueda, Merly Tadawa Cuarte, Antoinette Merur Andreas, Miriam Saraimul, Rosita Orak Marangalgel, James Mother Aloy Marolel, Jeffrey Titim, Atanasio Tiscabong, Kenyut Tadao, Marino Miner, Rayong Alpenyob, Mosubdra Bibirgaw. Oriora gimsubdra yadra may Eliayob, mosubdra bek ladad marangal, Marchi Enso Alablay, Sayuri Chase Al, Dilngarbat Rego Uehara, Hana Arbay, Margaret Tete Masang, Rebecca Asanuma, Saisiliti Yamada, Shiomi Masayosi Hirkik, Deborah Ringil, Miriam Nakamura, Rosania Luis Marangalgel Rahul da Obak, Tiray Belu, Natalie Erbay, Lorenza Ise Marbibirgaw, Kabidor Taima, Mosubdra Bibirgaw, Ngirur Taima, Limdang Iraybay, Mosubdra Bibirgaw, Ali I. Abraham, Carla West, Fuana Baulong, Kenneth West, Banrey Tadao, Iden Ngarbad Buehara, Chusi Tadao, Kanding Irimidol, Randing Irangoy, Magonrad Alel. Abililyo agim subdra idala makabli ratmiu rablu rablilyo mosubdra bek ladad marangal gemim nakaing sir tilgam dili latargid I adribu gula ito song sumang Sandra Pirantosi ad ambassador din may olgril tiago kiliak kat spedela awang ete Matias Erbail Moradimir ahis nginatreg ad mosubdra adadra yungula emim nakaing sir tilbula edri galiliak kat spedela awang ete Matias Erbail moraya adra butelbay Frank Malsol mosubdra adra butelbay emim nakaing sir tilbula klamatela suda ulm trigil ad mamlo diagim tong clear mautangan emim da alim Mertial mamulbong sil seranggal targid Rarubas Emmanuel Maldangsang Kop malmsulang ya Dios lumakal tanga targid roguy sahen na umor ete Matias Erbay Tia subdra kamaldilo todri ang irawreg da tsak rongul mamasal o eru rongul al ginela kamaldilo la targid Rarubas Emmanuel Maldangsang al nosmer sir October 7, 2025 mabadangil ang ramor game October November 8, 2025 ra 7 AM ra tutaw edi malmal talmorabang ang mga lang ang along ay mga maldil material sil sa moragid Pagim subdar tirgel at mamla blar awreg drangar along malaw tangal maim dakaing sortel bul pagil ngitrangal gela emangel ngiraw mat rangal gela sway rangal gela kwal marangal gela bos mutangal maim dakaing sortel bul gidira kam subdar rangal gela ngirailap mutangal maim dalim o si sulso da mara ayol ringil matalarak rangal gela madrangar rangal gela diraur rangal gela magisang rangal gela Maria Pedro mutangal maim dakaing sortel masang gidira kam subdar rokul at mamra blar awreg mar mosabi mutangal maim dalim dakaing sortel sils komal msulang ito lomol malgawal tigireng ruba kalabanged rabek kalsilsa sa na ngirawreg da chakrongula tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel matiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e haraorngi ko mal mesulang Subdra kamaldile la Maverick Biko Nirutang. Tia subdra tobdring Adib Angel Sali, Ulong Mario Culibert, Adalbay Jackson Henry, Ruot Cuid Sisuko Sali, El Muatargi del Ngalgela Regina Pyong, Matamol Nirutang, El Maverick Biko Nirutang, Amlosmera October 15, Makamaldilen Ngigalbuy, Gamlamotro Kolmorngir El Almelo Ngayim Lurior, Friday, November 7, 2025, El Di Morngira Funeral Home El Ngarayray. Mas 7 o'clock Arsel Tutaw, Eng Morngia Misa Ngarngira Sacred Heart Church, Momreg El Mutol Mora Funeral Home. Kamaldile la mo omura 9 o'clock ra tutaw el Moswell Matedo 12:30 PM Ratalial Sils utuab da badengel el momdak rangurang rabalurang rarda malwa ise agim subdraw Ermas Carlos Ramon Dirmas Selena Tour Isaal William Tati Alfred Mau Mangakl Natalia Faustino Dirakmul Clara Michael Diramal Chogo Kwal, Orak Elia Kwal, Talobat Tongo Kate, Diraider Bay Fermina Ngiraingas, Wadalad Sianamis, Eldigs Jonatus Mis, Ramona Ongalibang, Regina Subris, Diramdaliang Gatarina Talay, Benito Tomas, Mamgas Pasubdalongal, Gemay Madaali Mertel Gamaldile Langalgev, Ramavrik Biko Nirutang. Agi direkal masubdrakal Teresa Pedro,
Viviana Termetet, Melissa Pedro, Mamgaspasub the Marbebi Rigid, may madakay nga se, or telgamaldile lang algelapyong gangirutang. Agidire kalmusub the Hermana Abraham, Margan Abraham, Barbara Abraham, Arka Abraham, Elsie Asawo, Eve Abraham, Robin Abraham, or Iyong Abraham, Diraw Alroyce Helen Ngiraydong, Ebil Inabo, Teo Isamu, Obadraw Alyo Elizabeth Isamu, Christian Isamu, Anselmo Isamu, Leon Debengek, Dominica Sanchez, Mahensya Ingais, Chulita Rangul, Mosubdar Bebi Rigid, may madakay nga sew. Direkal Spadala, Adirangam Ad Lidia Kumangay, Nurap Nicolas Aquino, Susan Jesus, Castol Jesus, Prisca Talams, Obidir Chulita Belibay, Lorena Sakuray, Farah Amul, Peter Belibay. Agidire kalmusubdar kawal, Ruot Cuy Sisuko Sali, Ebil Aras Mary Ann Dalmel, Brenda Tarimel, Noria Manahan, Jessie Alfonso, Stephen Sali, Karen Sali, Mosubdar Bebi Rigid, may madakay nga sew. Direkal Spadala, Abibuel Julio Casuo, Edita Casuo, Adamasev Jesus Setsuo, Jose Setsuo, Margaret Setsuo, Mavira Setsuo. O si Siulsug da Moraw Elsias Gened Uyehara, Ratmols Teodora Setsuo, Grace Conti, David Moses, Rufino Moses, Arnold Asawo, Apsankyo Masa, Camila Ngiraybu, Magayla Evalisto, Mgaspasub de may madakay nga sew. Kidirek kalmasub darakaw Mariano Antonio, Marbebi Rakaw, Matioslin Gabriel, Ngaskabay Gabriel, Palatia Gabriel, Caldino Gabriel, may madakay nga sew. Agidirek kalmasub darang algelamle Talob Ad Yurigo Luis, Ratina Basilio, Joshua Luis, Ephraim Luis, Matian Luis, Ngaspasub de may madakay nga sew. Agidirek kalmasub darakawal Rungluel Isidoro Tagisang, Ramona Ongalibang, Rosa Tagisang, Mamaria Tagisang, may madakay nga sew. Agidire kalmusub darakawal Faith Swords, Leon Gulibert, Helena Niraget, Charity Gulibert, Mosub darangal grablay, may madakay nga sew. Ablilyo agim subdarakawal Edela, Maob Adratmiw, Singeko Olgril, Rungul Donald Haruwo, Obakalol Patros Basilio, Diltaab Carmen Gib, Maribak Agemi Agiwo, Mosubdar Adad, may madakay nga sew, or telkamal dilela o ulit, Ramavrig Biko Ngirutang. Agidira kalmusubdarakawal garay Gamsek Chin, Dilbug Christina Sali, Roberta Low, Muuew Postol Ramlig, Momosubdar Adad, may madakay nga sew. Agidira kalmusubdarakawal Sabina Termetet, Mike Reged Raidis Chow Raklay, Mosubdar Bebi Regid, may madakay nga sew, or telkamal dilela targid, Rabiko Ngirutang. Agim subdarakawal Lord Ori Simang Bandari, Spis Owens Ote, Mawadalad Mitsko Rafael, may madaali Mertial Gamaldil. O si Siulsub da Morara Blue, the Maebil Hermana Umetaro, Mosubdar Bebi Regid, Rangar Madari Raaleuy, may madakay nga sew. Marangalge lamle obak lubil nga sengs nakamura, agi olngit mamay madakay nga sew. Agim subdar ngalge lamle omuyg ngikleb, Rachuliana Johannes, mamosubdar ngal, may madakay nga sew. Hindi ka alung lamang alyokle, endir ngal grablay, amokoltmok ra o mangkadalblals. Madakompmal masulang, edolngit ra rubak kal Diyos, malolmol malom aliw, elomaknal tangat rabek kalat. Signed, Dib Angel Sali, Longong Mario Gulibert. Ao sisilsub na lantob niya el balaw mamiduuls, el masubdar adamam rababal daw mayol daw, rakamaldile la Maverick Biko Ngirutang, el morngila November 7, 2025, elongay malurior, Friday. Ngigal Maverick Biko, ang algela Regina Pyong, ingigal buy ang algela mlew el balaw Masao. Yakamaldile la di morngila November 7, 2025, Rapalaw Funeral Home, el moswelb, umudak rangurang rangrard. Magim subdar adamam rababal daw mayol daw, mablay raw rekad, mablay ray pataang, mablay ra karmong, mablay ray derbay, mablay ra umrang, mablay ra itay, mablay raw elgumr, mablay ra tmiw, mamgasbasub de may madakay nga sew, edas mas miingi gal targid, rangalge lapyong galmorolang. Ang ayaw ragim subdrar adra blay ra ongay, ra oragiblay, rangalge lamle dilbalaw wes, mar adra blay ra dos, para oragiblay, rangalge la
Eduardo, marangal gelamle Ungos Rosang, marangal gelamle El Balao Masawo Kulibert. Agi direkal masub darangal gelamle El Balao ngaleel, direkal masub darangal gelamle El Balao show, masub darangal gela kay It Augustin, gas pasub de may madray ngasew, artel gamal dile la Maverick Biko Nirutang. Agi direk lolingit, masub dara u Ellerbu, Jan Ngirailil, mamosub dara bebi rakaw, gas pasub de may madray ngasew, artel gamal dile. Agi direk masub darangal gela Ongino, marangal gela Jesus Belibay, marangal gela Antina Belibay, gas pasub de may madray ngasew, artel gamal dile. Madolingit rarubak kal Dios, malamak ngal tangat targi de rokuy. Matkyal sub dalol tob drinyaw El Balao mamid ulse, sub dar admam rababal daw mayol daw, rakmal dile la Maverick Biko Nirutang, El Moringira November 7, 2025, yakmal di la di Moringira Palau Funeral Home. Kompmal masulang, adios lamakngal tangat tarigid. Signed, El Balao Lorenzo Eduardo. Tial sub del mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top dringi haraorngi, koh mal masulang. Tobias kuat ila tengadik Wilbert ngira kamrang idolo daul Absalom ngira klang ma Wongrios Elliot udui morarungul adama malkmotar gidna Maverick Biko ngirutang alngalgel atmol ngirutang amla mosme revngi langaramor gemla motrok langmal dilel almorngira November 7 2025 Friday el dimorngira Santos por half funeral home alngangat kibrairai lomura 9:30 am almoswel matedob 9:30 am to 12:30 pm etov del momadak rungurang rangrarda malwaisa kim sub de olngi tanges rumil bebil ngamam adamam ma club lilam albudok lang klidio ekmamim da alim da kangisir tial albu rangal targid ma adi busra dolong leder tial mamol mol alsungul ma olagim sub da rangal gela laling hotel ewatra raruat paulina ewatal skang mamosub da bebil ngam marangal gemim alim ed kangisir tial albu rangal gela mis oligong rasa aduy ngesi marangal gela limail desel emim da alim da kangiseu rangal gela nir dal song tadawong hotel rabrihinia masuda Hewing wat la Massachusetts dawo gasposob dro ademim da arim da ngiseu ngarara da gemsob da rangal gelam le krigedrasir yuri derbe longeim Henry yuri marup fina yuri mosob da bebir gami mem da alim da ngiseu rangal gelar mo tingira sway marangal gela simis ngira albong uzegal singewo malosaw ngira isiaw gasposob dro ademim da alim da ngiseu tel bul rangal gela mingidab rachan mingidab mangirur ma ansi wasisang mosob da bebir gami mem da ngiseu rangal gelam nem le sebelaw raseng ra herminengir ma ngigiu la baktaut kaspuso de mem da alim da ngisur tel bul magorang Mirs Rosania Luis ma Elisha Mcmikin mem da ngisur tel bul Yeliak spedek likrigedrasir Tobias ko adam rangina Royce Francisci algirel osisur ngambaldile la Maverick Biko ngirutang almorngina November 7 2025 al Friday da Santos por half funeral home amorangal Royce mamugtangal mem da alim da ngisur tel albul makulingit mosub rangal gila blaluk ngilatyo rangal gila idip ngilatyo rangal gila saygamal ngilatyo rangal gila sinsakip rangal gila rigel tamarsel rangal gila alin singe rangal gila melit temaela emaim talim da kangisor telbula yaliak lspadek ngal ngirat ngadik Wilbert ngira kamrang amura rangal gila ni odalbil ramqatil di rabang del mausadang rangiram qati elbul sadang mosub rabil qamim talim da kangisor telbula rangal gila ime idip rongewit roman ma polin idip mosub rangal gila meim alim da kangiseu rangal gila mlengira makati tuti delmau rarimel dilma Robert tuti mosub rangal gila meim da kangiseu telbula rangal gila yosiyep loy masyang alde burdorm kaspuso dala ade meim da kangiseu mana mingira kamrang meim da alim da kangiseu yang artma gim sub rangal karabla rangal ngol ragorang fiser madangalay gubari mosub rangal gila meim da alim da kangiseu telbula aliak spedek ngal ngira tangadik Wilbert ngira kamrang amor ngal gila ngira iwetra aranga solusyon ngira iwet mkas psudlo ademe ngang ngisor telbula yang iwaling spadla wadal adha ruyos modesta ngira sway mosudra adha de mem da alim telbula yay meliging spadla el ramdor mal paul simang mosudra bibir ngaw mem ngang ngiseu mala albelu bas el giulula yoy katsumi erula mosudra adha rablar alilay mem ngang ngisor telbula wel mawadil rablar el bay mosudra de min rang sir telbula ngirmir ebilasyo kyota ma omal sermir naomi bi wegi mosub dar adra blay medu min rang sir telbula amal kayo ng spadala senator Brian Mlayday mosub dar bibir goy min alim rang sir telbula
yang esarang spadala Alexis Katkel mosubdar adad marangal garabla ibule mim dang sirtel bula ya irang spadala ngalgela diraklang ira matukura adal bay ulchungur dialul mosubdar bibir gaw marangal ge mim dalim dang seu ngalgela ngira malge ya ra Hermin rol mim rei mosubdar ngal ge mim dang seu ngalgela Henrietta Mereira persula ngila mar bibir gaw mim dalim dang seu ngalgela mngegong sugar hanay matengal ma elsi sugar bakas pasubdal adim marangal ge mim dalim dang seu ngalgela Osial Mereira wina mamra omrep bakas pasubdal adim mim dang seu ngalgela ar orong hotel sograda linda ma William derong hotel mkas pasubdal ad marangal ge emim na kaing sirtel bula ngalgela ngiat kakla awdal adar malong Victoria en kanay mkas pasubdal ad emim da alim da kaing sirtel bula ngalgela kabidor yung ra every song yusko atalik marangal ge emim da kaing sirtel bula ngalgela mutok ra yung ra may gamagene di mutok emim da kaing seu Rangalgila di raibu yung raibong PS ma Omevail Basilius mkas pasubdalo ademi makaing seu Augustin ngiraklang may kaw marangalge makaing seu telbula Siositaror gisiwang parangalge may mdaalim makaing seu telbula Rangalgila Lucy N Nakamura Machini Enteriong masubdara bibirang kawe may makaing seu Orioreng spadala reigo wehara marangalge may mdaalim makaing seu Rangalgila Naomi Sabino Rachudi N ST Tong mkas pasubdalo ademi makaing seu Rangalgila Harwar gisiwang Rosen Makalin mkas pasubdalo Lodos may nakaing seu Elias Ingrakli mosubdara bibirang kawe may nakaing seu telbula Tiradar bay Fermin minaingas marangalge may nakaing seu telbula Ngirur ang esi marangalgel may mdaalim nakaing seu telbula Rangalgila sadang silmay may nakaing seu telbula Idolo dawl Absalom nginaklang maobaklubi Remel Angelina TV kas pasubdalo ad marangal may mdaalim nakaing seu telbula Tirabuko Fermina Melwat marangalge may nakaing seu telbula Jackson ma Yasinto Yosiwo mkas pasubdalo ad may nakaing seu telbula Chekor yung marangalge maranina Lisa mamona Lisa yung may nakaing seu telbula Algilam na idolo dawl ngirutang o itramina enari mosubdara ngalge marbibirigi de may nakaing seu Algilam leong oturi isigitong baltaw ngalgila rolmi o ittulara ola aralul mosubdara ngalgrabla may nakaing seu telbula Algila kabor o itpadal mkas pasubde may nakaing seu Malbato ka maasang maser matrigil mo di kalsipil may di takalang karang nungu kumal masulang yaro bakal Dios lumakal tanga tridero kuy matial balwad saen erongos Henry Ewat lang ita o Henry Yuri irkigedra sir sa Tobias Kuat nginatangadik Wilbert nginakamrang idolodal Absalom nginaklang maong Rios Eliot Uduy Kadebal subdra kodal Tikadebal subdra kodal Tobdani adal belu madraisaw esraged Ginasibong lakyus malsol Giretet nobertiano Ililaw Senator Ocons Paules Mas Senator Modolong Salvador Talams Algilelas alela Maverick Pico Tamol ngirutang Alngyang algilam ni adal belu Mariano Tingirutang 2000 October 15, 2025 na matrok lakamaldin mo nga November 7, 2025 madi mo madangin mo ngira ka mga lulsub da almotob do riula kumal sulang nga rebak Dios ulmol na makaltanga tridro kuy saen na adal belu madraisaw esraged Tia subdra kamaldin lortob da nga adal belu madraisaw esraged al subdra kamaldin la Maverick Pico tamol ngirutang alangalgil amli adal belu Mariano Tingirutang al 2000 October 15, 2025 na matrok lakamaldin mo nga November 7, 2025 Palway di mo mga maldila morgan boswell bimran mo madak kurang-kurang rablurong rarte. Bako tatokobet sa spedela adal belu madraisaw esrageda morgaw lililaw Senator Ocons Paules yol ngitragaw mo subdar ad marangal madakaw adal may da alim da kaing seur telma mulbong al sungul ngal targid en madibusra dalong leden marang mga lulungul. Aw ngerul tokobet sa spedela adal belu el madraisaw esrageda msubdar ngaw ngir etet novertianol girela kamaldile la Maverick Pico tamol ngirutang al mlamotroko kalmotob da November 7, 2025 makol ngitragaw ngir etet novertiano Romaniano matmigo Graciano mutangal mosuda rad marangal madakaw adal mayim da alim da kaing seur telma mulbong al sungul targid emlamo dibusra dalong led Del tokobet sa spedela adal belu madraisaw esrageda msubdaragal modrong Senator Salvador Talam si olngitragaw mosubdar ad marangal kam marbebiragaw mayim da alim da kaing seur telma mulbong al sungul ngal targid ra Maverick Pico tamol ngirutang al madibusra dalong led Ong ewal tokobet sa spedela adal belu madraisaw esrageda msubdar olngitrarukun ngal ra irisong marambasila irisong mayim da alim da kaing seur kut makli telma mulbong al sungul targid ra Maverick Pico tamol ngirutang Silma mungulbong tokobet sa spedela adal belu madraisaw esrageda mararukuil at gimgaw adal logi wakabli matlungal karakayuk kulmadaspadal lamababaldao orior balilyo mga yawra akul ngitra kami umayim da kaswes eda alim da kangi sir telma mungulbong al sungul ngal targid na Maverick Pico tamol ngirutang al madibus sa dalong leden murakamang lulungul
Malwaise ngal adal belu madraisaw esragid amring asuli arbek la adal mosabid rong si tial qatabil speder algilila kamal dilila ngal targid ramabarik biko tamol ngilutang am la motrok kulmornir November 7 2025 ramor ak amaran mortirgel dia kaltobot ang clear tial sud patong asang maser material model sab il may dilwil bisul dilaglat krang longoy erbak dios lumakal tanga targid rowi sign adal belu madraisaw esragid tial sub del mulla reng stringi adiagal spedel matiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi e haraorngi ko mal mesulang Tia subra kodal top dringar abay Lorenzo Katosang ringil okreng elbu la sadang o bakraibong abay sadang ngira along ringel ma Florencio ngiraidong nasudra sa rila Stanley sadang alang gila sadang etiber madirabang del mau etiber el nosmer ablur hawar sir October 27 2025 emla motrok kul di mga maldira ablur hilo ra Hawaii no November 15 2025 arada mumaral morahilo ra November 10 2025 en mortel maldila magimsub de ulngit tanges sur kamil adama malgirel amudludo la motrok kulmornir November 5 2025 rablilam ler aber odilang waligong katosang rang kapasang ratri ma 3 o'clock ra total mo elol matlora close 10 AM to 6 PM iwalang spadala singin nari nakamura mosudra bir kam marangal gemin nakaing sir telbula agidri kam sudra ngal gilay dong wasay call former delegate no ay dong mosudra bir kam marangal gemin nakaing siu agidri kam sudra ngingat kabuy hip puro maebil lulok na neomi uwegi mosudra atad marangal gemin nakaing sir telbula Ngesara game subdar kaur siang Ignacio Anastasio madirbis mosubdar adat marangal kang rebis agidri kam subdar ngal gilam ne dirbis losa un hotel ramadra idub elisir hotel mosubdar adat marangal game mosoma mertel bula Makaul rulok Marcelo nginaglaw masubdar bibir ngaw maradad ay may nakaing sir telbula ay ragim subdar dialul alons kyota matililong rodang masubdar adad marangal resuroy ay may nakaing sir telbula maradagim subdar adal baray tid way Alexander matil adal bay Veronique Arbadul masubdar ngal gilabares remurang wadal ad may dilgay ay may nakaing sir telbula Art magim subdar adal barat tabla kal Marino Thomas madaligat plus yung iraiwet masubdar adad marangal gimim da alim telbula ngaramlong way gim subdar kal dilub at tamin mong South Junior mau elbil lilo lang ng mga saw masudra lang radilub mga suma martel bula agidira kam subdra kal ngirmasungil Lazarus Maseruy ma Inocencia France masudra atat marangal game daking sirtel bula kawal Dave madulot ka masudra ro lim maruda mem daking sirtel bula orira kim subdra kamil ngalgelam lebdul mariur Hiromi Asanuma Barbara Tulop mangirngar tangol la Dr. Victor Emiano masudra atat marangal game daking sirtel bula kawal Rosemary Say masudra adat marangal gemim nakaing sew klotraol makamil ngalgelang rekli arangal gelam nedil sa along Silvia tangalbad rafidencia tangalbad masudra adat marangal gemim ngasuma mertel bula agidri kam sudra kal ngiram riang Alexis Ramsik madilwang animaring hotel masudra adat marangal gemim nakaing sertel bula ang ribok rang beeda ngim sudra ya adribok kyoni sal masudra adat marangal gemim nakaing sertel bula amyun sa taspadala ngalgelam lew elimyong etibek mangalngar ngalgelakliw nginaizong Roberta Moses, Veronica Imyong, Juliana Imyong, Vicenta Imyong, Isaias Imyong, Marciano Imyong, Maleong Imyong, dili kalspadala ngalgilam leng na riyang sadang atibek, kaulo makarayong abay sadang, maringil okreng elbul sadang, mosudra bibir kami marangal gamim nakaing sirtel elbul. Agidil kalsudra ngalgilab esrak atibek, kaul ngina aloong rengel, maitri rengel, mosudra bibir kami gamim nakaing sirtel elbul. O si sulsuda marangil riyang benray isak, mau elbil tering idamang, masudra atat marangal gimim nakaing sirtel elbula agidira kam sudra kaw lumdip Gerald Ramot ma diras amlay o makat la teruo masudra ngal gilahan na ako ang ilaibu may mga sukuma mertel elbula gidira kam sudra ngal gila kabukol ra Benedicta masudra bebir ngaw mangal gem mangal gilam le dir mangyaw Helen kabukol mamli Espangal Church kabukol may nakaing sirtel elbula Markabasang ekspadala ng gilameo etibek katosang mkas pesudra dalong liwe may mga sukuma mertel bul agidir kam sudra kal betul Patrick Aribo madir kamur Apolonia Sinesio mosudra bibir kami marada de may nakaing sirtel bul ang ekspadala Edwin Mario ma Antirso mosudra ng gila Salvador Sabet Severiana Kintogi marang gila Valentin Tirso may nakaing sirtel bul
Peliliwa gim subdra kaul itpik James ina ateng maudal adro salid mresbang o subdra adat marangal karang silyong e mim nakaing sirtel bula. Ngayaw ring spadaladiv Angel Sali maadal barat mil Jackson Henry maru itkiw da sisuk Sali no subdra adat marangal karat miw e mim nakaing sew. Agidri kam subdra daliget Mario Colibert maudam rapyong ginutang e will ras and Mary than Mel mo subdra adat marangal gemim nakaing sirtel bula. Maklaser maalbul mamasang idri kaklum ngatela subda ulet tirgel admam no diagalo bas angklir e medengel mogda kawad lakabal makitarang miyo mim da alim da kangiseu telul bongal sungul ngal targit ya bola kat sabe mel medi da lat krang lungu ko mal musulang ya dios lo makal tanga tirgit rowi subdra kamal dil tia subdra top dringa ngiram ngati elbul sadang ina tanga dik Wilbert ngira ngamrang senator garay mariur maodal bil ibla e maurois el murarogul da kawad al adra bla ramgati marogul tulul da kawablil lo ais rasel Stanley sadang ang ngila di rabang masadang ang nosmer sila lui may with kapsingin ang truil buil rahilo Hawaii ya kamal dili alam na motorok kul di morngi rahilo ratruy may kapsingin ang truil matal buila November 15 armora kamal dili la mobrara November 10 2025 magyolngit rabek kawad al at may mga sumam martialul mongon sil sila Stanley sadang yung mudulu daw da morngi al almelong ewal lurior lewid kapsingin al albuila November 6 Thursday rablilo adalbi libla mauroy sil ngarayebu Orior, lomo rata clock 1 PM and moim clock 5 PM rakap singay. May game subdra kamil at mama regal balu. Mga along agim subdra kaul senator Garay Mariur, agidire kal subdra ngiro itolok microngula, maasal o erurungula mo subdra ademim nakaingisew. Dire kal subdra ebi ray may iror may, adal baray may resyong may, ma ebi ratablang al filista besebs, adal baratablang chanson girailil, da mo subdra bekla at marangal gemim nakaingisew. Agidire kal subdra rimir ahis nginatreg, da odal adra yungla, agiolngit mo subdra ademim nakaingisew. Aola gim subdra kal takriw Salvador Ramot, miorang ito mo subdra bekla ademim nakaingisew. Agim subdra kliw yuri, mo subdra ngal gemim mo sukmam. Agidire kal subdra ibudura alay Robert Tuti, mo subdra bebir ngamim nakaingisew. Agidire kal subdra ngal ginam leong ayail Isaac Bay, Stalin Bay, mo subdra bebir ngamim nakaingisew. Agidire kal subdra makindi singewo. Tukubet sa spedal ngiram katim o dalbil, amura ngal ginam ngiram katiling ang bulesam, rangal gila Antochi, marangal gila Maget Hideos, marangal gila Inglay, marangal gila Mawira Samuel Mabigir Tial Sang. Ang inam katim o dalbilam subra ngira tangadik Wilbert ngira kamrang mo subra rangal game mo sumam. Agim subra kal create raidis il chura clay ma ebi raidis il Lucy Matsutaro mo subra rangal raidis il min drang sew. Ngara da tokubat sa spedel ang inam katim o dalbilam morasierong ula mkas pasubra ade me mo sumam. Kaklagim subra klulubak Mark Rubas mo subra at marangal game mo sumam. Iwalagim subra karol Kalaw Gabriel mangal game Stefali sa ginamyong mo subra ade me mo sumam. Agidire kam subdra elender nginam katim mo subdra ngal gilang ilaklang marangal ratal matang mo sumam. Ay ragim subdra mo ngasang sabo madibir mangsaw mo subdra atad marangal gim mo sumam. O siul subdra mo Edwin Paloy, Edwin Asbal, Talaw Paloy, Mamalchol Paloy. Ngart magim subdra kalbio o bakaraydur mo subdra atad mo sumam. Maram nangoy nga kalnginam kati elbul sadang mo dalbil liblay subdra rangilaklang chance kabong edire kam subdra ngira sibong lakis malsol. Mayreng malsol maharukor mari mo subdra arat mo sumam. Oriore Dr. Silvia Osar, Gorang Osar, Gloria Osar, Edrili Yob, Patricia Tomoichi, Alice Sabal, Tigay Sabal, Isaac Sabal, Bigay Trolli Sadang, Kikawi Sadang, Chading Lulew Ililaw, Mary Sadang, Gadangel Daklas, Rod Adil Sadang, Tenisha Mariur, Uday, Mercy Clo Lubak, Polinda Idi, Francisca Osiba, Dinargiw Karol Dangokla, Imar Ulda, Choice Ngira Itay, Torinda Atrol, Chengins Mariur, Tenisha Mariur, Taming Irawlaw, Edwin Sadang, Iverson Sadang, Dexter Sadang, Roy Sadang. Tukubit sa suda mo ng algilam linginam kati etibek Sadang, Rabadol Sadang, Amra Sword sa Dilo sa En Sadang, Mim Nakaingisew. Agidir kam suda kal former President Chanson Toribiyong, Kiyokorngil Makrete Williams, mo suda bibir kami Mim Nakaingisew. Agidir kam suda kal Ranir Dor, Gaylor Dor, Sty Dor, Hazel Dor, Mim Nakaingisew. Diri kaspadala Linda Thomas, Dwight Nginaybay, mo suda bibir kami Mim Nakaingisew. Tias pedel ang ginam katim o dalbil, marang algilaway sang maramari, manginagid ang mga spasubad ay may mga sumam. Paliliwag yung subra ka Loretta Mayer Smul, Ed Mabel, Robert Smul, Yamam to, o the masubra at ay mga sumam. Agidir kang subra ka Adal Blue, Agustin Masablu, Manobu ko palalo, masubra rebek kalad ay may mga sumam. Ang ayaw regim subra ka Dib Angel Sali, Maru at Kuy, da Sisuk Sali, masubra ngal may mga sumam. Ya subrak malkamangal, malakang kleme mga subes, adios lobangged ilbeklaat. Sa ay na ginam kati elbul sadang. Tial subad al mulla reng stringi
Adiagal Spedel, Madiagal Tigingel, Malup, Engul de Suela, the Yes Broadcasting Company, Tiang Aspedirar Adlul Top Dengi, Eharaorgi, Kohmal Mesulang. Notice regarding land known as Maribal, located in Ngardalol Hamlet, Peleliu State, depicted as cadastral lot number 040R15. Notice is hereby given that the Idarue clan, represented by the Siar Lester Ngiramaged and Blamsum Susan Yobe, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Idarue clan, represented by the Siar Lester Ngiramaged, Blamsum Susan Yobe, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 5, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. Tiasub del Girela Utum and Clela Maribal, El Ngarablurang Ardalol, Grabalilio, El Gadastral Lat number 040R15. Asub the Muraboelkmo, Adaru A clan, represented by the Siar Lester Ngiramaged, Mablamsum Asusan Yobe, Amlaruli on Trir and Meltov the certificate of title, Girelti Amlam Southern Babel Utuma, El Murapalau National Government. Ababiel Girelti Loidela Utuma, Malubang Land Conveyance Agreement, ang arngir obisra len gortel se vel angidil adlo mamesrengi al sum mangarnya adar tel qablil so alam tor tel oidela utma eng malgirel file al tangel mor obisra len gortel de gabon miodra November 5 2025 lebol miodra tel time eng se vel celul tangel el modegalorior sign Rosemary Scabong Senior Chats. Notice regarding land known as Mangalang, El Bedel, located in Ngasias Hamlet, Peleliu State, depicted as cadastral lot number 033R07. Notice is hereby given that the children of Cosiba Basio, represented by Joe Cosiba, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from children of Cosiba Basio, represented by Joe Cosiba, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any children of Cosiba Basio who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 5, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. Tiasub del Girela Utuma el Mangalang u el Ubeng u el Badel Anklel, el Ngarabalur Ngasias Rabalilio, el Gadastral Lat number 033R07. Asubda Mora Boelkmo, a children of Cosiba Basio, represented by Joe Cosiba, Amnaruli on Tilmel Tobra certificate of title, el Girel Tiam Lamsadar Babel Utuma, el Mora Palau National Government. Ababiel Girel Tieloi de la Utuma, Land Conveyance Agreement, ang arngir obisra len court, el Sebelang idil adel bomesringi. Al sugum mangarngia other tiel tulungal, al sualom tokor Tieloi de la Utuma, ikmal Girel file or tangel mor obisra len court, el Diabol Meudra November 5, 2025. Lebol Meudra Tiel time, eng Sebel Celul Tangel, el Modegalorior. Sign, Rosemary Scabong, Senior Chats. Notice for land located in Taliu Hamlet, Peleliu State, cadastral lot number 077R05, 077R06. Notice is hereby given that Soe clan, represented by Rungul Donald Haruo, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Soe clan, represented by Rungul Donald Haruo, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 13, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. Tiasub del Girela Utum al Rabalura Tiliu, Rabalura Belilio, el Gadastral Lat number 077R05, 077R06. Asub del Morabuay Akmuasaway clan, represented by Rungul Donald Haruo, Amnaruli on Tilmel Tobda certificate of title, el Girel Tial Namsadra Babel Utum al Morapalau National Government. Ababiel Girel Tialoidera Utum Mangarnir of Israel and Gort, el Sebelang idil adel Momesringi. Al Sugum Mangarnia other Tial Gablil, so alom Tor Tialoidela Utum, Ikmal el file or tangel mor of Israel and court el diabol meudra November 13, 2025. Lebol meudra tial time eng sebel celul tangel el modegalorior. Sign, Rosemary Scabong, Senior Chats. Tia sub del girela utum el ngarabalur ngasias rabalilio el cadastral lat number 040R08,
Lool Cadastral Plat Number 040R00. Asubda Morabuay mo. Children of Ilarong and Maria, represented by Vincent L. Ramalig, amlaruli until meltob their certificate of title, el girel tiam la masadar babal utum el Palauan national government. Ababier girel tiloy de la utum land conveyance agreement, ang aringir obisra len court el sebelangi dil adal mo mesringi. Al sugum mangaringia Children of Ilarong and Maria, al swalom tokor tiloy de la utum, ekmal girel file er tial tangel el mor obisra len court el tegabol meudra November 13, 2025. Lebol meudra tial timing sebel selul tangel mo de galorior. Sign Rosemary Scabong, Senior Judge. Notice regarding land located in Ngasias Hamlet, Palauan State, depicted as cadastral lot number 040R28 and shown on cadastral plat number 040R00. Notice is hereby given that Children of Ilarong and Maria, represented by Vincent L. Ramalig, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Children of Ilarong and Maria, represented by Vincent L. Ramalig, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any Children of Ilarong and Maria who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 13, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. Tiasub del Girela Utoman Klela Homestead 164 ng Rablur Ngasias, Rablur Ablilio. Cadastral Lot 088R01, 088R02, 088R05, 088R09, 088R11, and Ultra Cadastral Plot Number 088R00, mat 088R01. Asubda Morabuel mo, Awal Gumr Clan, represented by Ngir Ongor, Doroteo Nangata, Madilikleb ane Marisolang, Amnarulia Untrir, el Meltobda, a certificate of title, Girel Tiam Lamasadar Babel Utuma, el Palauan National Government. Ababir Girel Tialoy de la Utuma, Land Conveyance Agreement, ang aringir obisra len court, el sebe langi dil adal mo omesringi. Al sukum mangaringa adar tel gablil, so alom tokor tialoy de la Utuma, ikmal Girel file or tangil el mor obisra len court, el diagabal meudra November 13, 2025. Lebol meudra tial time ang sebe el selul tangil el modigalorior. Sign Rosemary Scabong, Senior Judge. This is a notice in regarding of land known as Homestead 164, located in Ngasias Hamlet, Palauan State, cadastral lots number 088R01, 088R02, 088R05, 088R09, formerly lot 088R03, 088R11, formerly lot 088R06, and shown on cadastral plat number 088R00 and 088R01. Notice is hereby given that Walgomer Clan, represented by Ngir Ongor Doroteo Nangata and Dilikleb ane Marisolang, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Walgomer Clan, represented by Ngir Ongor Doroteo Nangata and Dilikleb ane Marisolang, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Anyone who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than November 13, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. Tiasub del Girela Utuma el Ngara Taliu Hamlet, Rablur Ablilio, el Cadastral Lot Number 040R01, 132R01, R618, 040R24, 132R13, 132R07, R4918, R617A, R616A, R344A, Ingara Cadastral Plat Number 040R04, 132R01, 040R00. Asubda Morabuel mo ang Silyong Clan, represented by Ibik James Ngirading, amnaruli until meltob the certificate of title girel legal masadar babel utuma al Palauan National Government. Ababel girel tialoy de la utuma land conveyance agreement, ang aringir obisra len court al sebel ang idil adal mo mesringi. Al sukum ang aringa adar tial gablil so alom tokor tialoy de la utuma, ikmal girel file or tangil mo obisra len court al diagabol meudra December 4, 2025. Lebol meudra tial timing sebel selul tangil el modegalorior. Sign Rosemary Scabong, Senior Judge. Notice
regarding land known as blank located in Taliw Hamlet in Peleliu State, depicted as cadastral lots number 040R01, 132R01, R618, 040R24, 132R13, 132R07, R491A, R617A, R616A, R344A, and shown on cadastral plat number 040R04, 132R01, and 040R00. Notice is hereby given that Ngasilyong clan, represented by Itpik James Ginading, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palau National Government based on a land conveyance agreement of such land from Ngasilyong clan, represented by Itpik James Ginading, to Palau National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than December 4, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. This is a notice regarding land known as Idalbong, located in Taliw Hamlet in Peleliu State, depicted as cadastral lots number 085R04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 092, R01, R03, R05, R27, R39, R41, R43, R48, R50, R52, R54, R58, R64, R76, R70, 085, R05, R07, R09, R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23, R25, R27, R29, R31, R33, 092, R02, R04, R06, R028, R40, R42, R47, R49, R51, R53, R56, R60, R66, and R68. Notice is hereby given that the Saadoy clan, represented by Yaat Chinkel, Saadoy clan, represented by Kang Itsuao, and Saadoy clan, represented by Wadalat Satsuki Florencio, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palau National Government based on a land conveyance agreement of such land from Saadoy clan, represented by Yaat Chinkel, Saadoy clan, represented by Kang Itsuao, and Saadoy clan, represented by Wadalat Satsuki Florencio, to Palau National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than December 4, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. This is a notice regarding land known as Idalbong, located in Taliw Hamlet in Peleliu State, depicted as cadastral lots number 085R04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 092, R01, R03, R05, R27, R39, R41, R43, R48, R50, R52, R54, R58, R64, R76, R70, 085, R05, R07, R09, R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23, R25, R27, R29, R31, R33, 092, R02, R04, R06, R028, R40, R42, R47, R49, R51, R53, R56, R60, R66, and R68. Yasub del Morabuay, el Masaadoy clan, represented by Yaad Chinkel, Masaadoy clan, represented by Gang Itsuao, Masaadoy clan, represented by Wadalad Satsuki Florencio, am naruli on trir meltob their certificate of title, el girel aygal la Masaader Babel Utma, el Palau National Government, ababier el girel tialoy de la Utma, land conveyance agreement, ang arngir obis la len court, el sabelangi dil adel momesringi, al sumangarngi adel tial qablil, el sualom tokor tialoy de la Utma, ek mal girel file Tangel mor obisral en court el dia bol meudra December 4, 2025. Le bol meudra tial time en sebel celul tangel el modelo rior. Sign Rosemary Scabong, Senior Judge.
subdra maldil. Tianga subdlol tob nga rungula sa way rangayaw reyusim magui o ngayim Captain Arvin Raymond o ngetiu Hector Tatingal rungula sa way Rabalilio Eric Saburo o ngayim Jackson Ngiraingas o ngetiu Haim Regasiwang mayat Chintkel el morarogul draw adal rababaldab orior mayoldab ramaldile latargi dra Laurinda Raymond Mates el nosme ersera sabadong el mletruy eya el gabsingila ongtruy el buil saruday October 18, 2025 yakmaldile lamlamot trok el morngira Sunday el etiu el gabsingila ongtruy matal buil Sunday November 9, 2025 malwaise yapadingila motob dra morg ra al klora tutaw 8 a.m. edi malmaltal morabli la odal ra ongayim Captain Arvin Raymond del ngarang rusa rablu rayray e mga maldil motalyal sils e mga el momdak rabli la dalal rakatsue olgril gewi raw ulariamla mang ayang lagim subdra midas ngira alwol wa marbebiringi rangalge laru ulmi takawo rabaab hens takawo marbebiringi inawo sepaklim masiskas kiwo momosubdra adad e may madakay ngasew ngarolong agim subdra tet sing it sato yusim sato baudista sato iadkaw may hilari ubday adalbalu tino klolad iadrading Abraham Osima Sadawor Yung Alexis Quinto and Mary Shiro nangalgelamle iadrairik rungul klolad ngira asabres Brownie Salvador mamosubdra rokul adada marangalged e may madaalim edray ngasew o lagim subdra klol olablu James Miwata alidadong kegrel olablu Evelina alidadong taabuy naito marangalgela Pregay Santos Caleb Kalsong marbebiringi mamosubdra adada marangalged tugubet selspadama mura sisuye siwe bosil solang ma Philip Raklay mamosubdra bebiramiw e may madakay ngasew ngarar dagim subdra husiye orak sa alboy Sandy Mangloy nangalgela duyang orak katosang rangalgela bolwaisay orak, rangalgela yosiwo orak, rangalgela naruwo orak, rangalgela humiwo orak, rangalgela obiang orak, marangalgela Dave orak, mamosubdar adad marangalged. Iliakal spadam amora rangalgela Arbadul, ra former Governor Ben Iskawa, ma Veronica Arbadul, mamosubdar bebi ramiw marangalg, e may madaalim edgay ngasew. Ngartma agim subdar Arbadul raged, former Governor Rungul Masahiro, Evil Raotong, Diraybu, Dirangar kabay baulang gumangay, diruay tamngil, daw dalil yakuil, marangalgelam lebyo sa kasiro demre, mamosubdar adada marangalged, e may madakay ngasew. Ngaramlanguya kim subdra Jody M. Liboy, mamay madakay ngasew. Imali ka kim subdra ngulbay kalistus ngirturong, dirungulbay sariyang timul, Ebil Hermana Umetaro, mangalgel ra Delegate Warren Umetaro, Naomi Erongos, Leilani Raklay, maaplon niya ngir eol, mamosubdra rokuil adada marangalged e may madakay ngasew. Iray agim subdra ongetiu Ailes R. Sukrad marangalgel, Fernando Gewi, Kisli Gewi, Chan Genedi, Carol Ngiraingas, Mangalil Legislator Alex Ngiraingas, Omgat Lililaw, Singeko Ubday, Vince Kautaang Blayok, rangalgela Shositaro Regesiwang, mamosubdra adad marangalged e may madakay ngasew. Orior agim subdra odalad matskot Kel Filiber tamarangalgel, Ebiledil Caroline Nakamura Takava, Maarik Nakamura Marbebi Retir, Carmen Kel, Dira Umrang Debi Kel Sabal, Ratmol sa Priscilla Swalablay, Lulu Tuur, Blue Ongil, Ratmol sa Isabella Rideb Marangalgel, Tasya Kuad Silas, Marangalgel Marbebi Ringi, Obo Laurinda M. Adachi, Marching Irmidol Swalablay, Bani Malayre, Flora Kalu, Albina Da Albay, Iglaw Ngiradongos, Helen Katabangang, Mary Wenti Adalbay, Siandrang Wenti Savang, Dion Wenti Ngiray Galaw, Enita Brigul, Rangalgela Naomi Sabino, Rangalgela Haruo Regisiwang, Kenchi Genti, Albino Genti, Francis Mayar, Exley Mayar, Senator Brian Malayre, Glenn Ongil, Kandi Ngirmidol, Bruce Ngirmidol, Saisang Galu, Jeffrey Kel, Lawrence Katabangang Marangalgel, Uerosom Labenhart Thomas Marangalgel, Ongetiu Hector Tatingal Marangalgel, Edwin Ngirakasaw Marbebi Ringi, June T. Ito, Angeles T. Napoleon, Rufina Takasi, Mangalgel Ra Asterio Takasi, mamosubdra adada marangalged e may madakay ngasew. Balilyo agim subdra rukubay Mayumi Ramalig,
ongetiu Olympia ongil amano, Briskel ngiragev, Emery Wenti, Lucky ngiravongos, Lourdes Kiamasang, Sadako Wenti, Mahilaria Amalay, Mamosubdar Adad Marangalgev, Emay Madray Ngasew. Direkolosi Siulsubda, Elmora Obakal Ol Peter Napoleon, Ngingatpak Lambert Napoleon, Vilpak Keigo Nakamura Bedor, Maongetiu Margar Ichiro, Mamosubdar Adad Marangalgev, Emay Madray Ngasew. Ngayaw Ragim Subdraw Eldigs Natus Miss, Rubay Sanayet Tangalba Makuy, Wadalad Feliciana Miss, Judy Miss, Richard Miss, Flavin Miss, Madarangul Graham Ridev, Oliver Casiano, Kidirakal Masubra Dave Moses, Adamaseb Jesus Setuo, Diramatur Teodosia Setuo, Ma Evangeline Kiomasa, Mamosubdar Adada Marangalged, Emay Madray Ngasew. Iliakal Spadira Rangalgela Koteb, Sabrang Larangul Yusim Makuy, Ongeim Captain Arvin Raymond, Ongetiu Hector Tatingal, Uerosom Benhart Thomas, Marubay Sanaye Tangalbad, Mangarway Makuy, Amora Obak Andres Uerbalaw, Talobak Argasius Yamada, Uerbu at Chaniboy Lomisang, Mamidu sa Moses Ludong, Mamosubdra Daladra Ebil Inaria Agitaya, Marbebi Rigid, Marangalged Maradad, Emay Madray Ngasew. Didekal Diosisiw Lilia Kalsub, the Aloltob the Nyarangul Yusim Magui, Ongeyim Captain Arvin Raymond, Ongetiu Hector Tatingal, Uerosom Benhart Thomas, Marubay Sanaye Tangalbad, Mangarway Magui, Elmora Adalbay Rasoal, Marimu Dominigang Oriakl, Mamgaspasub del Bekalad, Emay Mamngasuguma, Mertel Gamaldile Langal Targamam, Ralaurinda Raymond Mates. Direkal Diosisiul Subda, Rangalgela Adalbay Arway, Rarangul Yusim Makuy, Ongeyim Captain Arvin Raymond, Ongetiu Hector Tatingal, Uerosom Benhart Thomas, Marubay Sanaye Tangalbad, Mangarway Makuy, Amora Adalbalu Kalisto Joseph, Rabal Tagewa Ngiramakur, Yadar Talwang Charles Obiang, Ngirongor Doroteo Nakata, Maobadraw Alyo, Sabet Isamu, Mamosubdar Baby Rigi, the Marangalged Rasa Adui, Eme Mamngasugma Mertel Gamaldile Langaltar Gamam, Ralaurinda Raymond Mates. Agidirak Kalmasubdra Adalbay Jackson Henry, Mamaygaw Maoalim Rache Henry, Michael Henry, Mamay Madray Ngasew. O Sisil Subda Mora Delegate Mario Culibert, Mapyong ko kulibert ngirutang, mamgaspasubdaload Emay Madray Ngasew. Ngklam nga tela subda matirgay rogul daw adal mlode kalobas ang clear, agik mal ayamar et malolngit mamay madaalim edray Ngasew, elgut maklitial mo mungulbong al sungul ang galtargid Ralaurinda Raymond Mates. Kung mal masulang, yaruba kaldio sa dilploy lobangged elomaknal tangat tergid rabek kalsilsat. Signed, Rungul Yusim Makuy. Subda kamaldil Ralaurinda Raymond Mates. Tia subda kodal loltob niya Isaal William Tati Alfred, uer mangak Melania Ngimak Trencher, the Severio Joseph, Thomas Joe Alfred, maongayim Captain Arvin Raymond, el masubda kamaldile Laurinda Raymond Mates, el ngalgelam lay Isaal Raymond Kulas, el nosmer sira October 18, 2025, yakamaldi lamlamoturokol monira Sunday, el ongetiw el kapasingil ong turuy matalbuil. Sunday, November 9, 2025. Abadang ilang galdi, ladi motob dramor ratutara al clock, 8 a.m. La Sunday, November 9, el morablil oodal ra ongayim Captain Arvin Raymond, ray, e mga maldi lal motalyal sils, e mo uragir. Malway se, agim subdarabekal adamam, rakablil ra, ngar ulbalu, rangayawr, mamay madaalim, edray ngasew. Mangar along, agim subdaray adrayrik la Pastor Albert Maldangasang, Chegor Yung, maeriga Emmanuel, mamosubdarabekal adad, e may madaalim edray ngasew. Iangarar dagim subdra karay, madilbud, rangar adok, mamay madaalim edray ngasew ertial albul. Yaol lagim subdra ong truy at Joe Raklay, takriw Salvador Ramot, legislator Saburo Ramot, Sabina Termetet, Marcelin Raklay, mamosubdarabekal adad marangalga, e may madaalim edray ngasew. Aosisil subdra kodal, lamorangalge lamle, uar mangalga, Cristina Pedro, Veronica Pedro, Ualio Pedro Isim, Otherday Pedro, Mamgaspasubdaload, e may madaalim edray ngasew. O sisilsub da morangalge Lasare ngirawngil, Berlinda Alilay ngirawngil, Mamosubdar bebirgaw, e may madaalim edray ngasew. Direkal mora Kayla Evalisto Arca, may madaalim edray ngasew. Agi direkal masubdar ngalge la Alfonsa Oligong, Lucien Oligong, Bieb Oligong, Masisilia Oligong, mamay madaalim
edray nga sew. O sisilsub dra kodal lamoran ngal kelam Leisal Raymond Gulas, raongayim Captain Arvin Raymond, Maailes Raymond Sukrad, mas manged Raymond, mamosub dar baby ramiw may madaalim edray nga sew. Direkal mura ngal kelam Leisal Kululaw, Rabi Buel Julio Kasuwo, Edita Kasuwo, Macrace Oitorong, mamosub dar baby ramiw may madaalim edray nga sew. Direkal mura ngal kelam Leisal Sandario Kulas, Pastor Balgo Sandario, Sandra Kulas, Mamarlon Sandario, ngas pasub de load may madaalim edray nga sew. Agi direkal masub darangal kelam Leisal Gabriel Kulas, Ramarino Gabriel, Rita Gabriel, Ronald Chua Gabriel, Matian Gale Gabriel, mamgas pasub de load marbebi ramiw may madaalim edray nga sew. O sisil sub dramaldi Lamora Chuli Chiro, Kalista Rafael, Frida Harvey, Joe Alfred, marangal kelam le Uermangakle, Fuana Chiro, Rableni Chiro, Melanie Santiago, Maabel Patrick, marangal kelam Masayugi Alfred, Rache Saloel Alfred, may madaalim medray nga sew. O sisilsub da marangal kela Tebong, Rakyoko Solang, Ngaradok Teruo, Louis Eriang Andres, Hiru Lengir Ngasang, Edburg Mabel, Elvira Ebert Blanca, Evelyn Mabel, Mary Brobesong, Maylin Solang, mamosub dar adad marangal ke may madaalim edray nga sew. Agidirek kalmasub darangal kela Yosko Simon, Radhi Raiderbe Fermina Ngiraingas, Mercy Ramaruy, Gregoria Ramaruy, Masimon Ramaruy Jr., mamgas pasub de load may madaalim edray nga sew. Morarangal kelam le Uermangak El Hidego Joseph, Rahermano Tagesi, Maseverio Joseph, mamosub dar baby ramiw may madaalim edray nga sew. Direkal morarangal kelam Masako Orengs, Rabenito Orengs, marbebi rakaw. Aisal William Tati Alfred, Mauermangal Melania Trencher, Amsub Drakabli Ratmiw, Radib Angel Sali, Ruot Cuy the Sisuko Sali, Ulongong Delegate Mario Culibert, Adalbay Jackson Henry, Evil Aras Mary N. Delmel, Pascuana Talay, Marichina Pyong Gangirutang, mamosub darbek kalada marangal gratmiw may madaalim edray nga sew. Aisal William Tati Alfred, Mauermangal Melania Trencher, Amsub dar adamam, Rangataab Rabililyo, Raobakalol Batros Basilio, Viltaab Carmen Gib, Agnes Margungayl, Macloriay Dasyar, mamosub darbek kalada marangal may madaalim edray nga sew. Akmaldira Laurinda Raymond Mate, Samlamot Turkol Mornira Sandel, Etiul Gabasingil Elang Long Turi Matalbuy. Sunday, November 9, 2025. El Morngira Blilodal Raongayim Captain Arvin Raymond, El Ngarabalu Rayray, El Motalial Sil Semo Uraged. Kompmal Masulang Edipod Kasueser Sel Sil Srakamaldil, Yarubakal Dios Lomaknal Tangat Tergid Rogui. Kompmal Masulang, signed Isaal William Tati Alfred. Subdramaldil. Tia Subdramaldil, Lontob Dringangir Ekalbay Kalisto Joseph, Ngiramuay Adelino Santos, Oilal Ernest Ongidobola, Krakri ay Samrael Samsel, Rungruel Isit Tagisang, Maabir Dialulul mo, at Targidra Laurinda Raymond Mates, Amlamosmer, Rasaruday, October 18, 2025. Mapatingin lang nga ramor, gaimotor kaklangan mo tuwabdra Sunday, November 9, 2025. Apatingin ngigal targid, amo tuwabdra Palau Funeral Home, ra Eal Clora Tutaw, 8 a.m. El Morablil Oodal, ra ongayim Captain Arvin Raymond, el Ngarang Rusar, el Baluray Ray. El mga maldil motelyal sils, emo umudak rabli ladalal madamal, el Ngaraw Ulariam, larang Rusar, rabaluray ray. Malwayse, gimsubdar adamam raygal bekal balu, mamoy tita al sangmiw, may madakay nga sewer tel kamaldilel, ngigal targid ra Laurinda Raymond Mates. Malwayse, gimsubdar adamam raygal bekal balu. Mang ayang lagim subdar gaul adalbay ra sa Bangyol, Francis Tamaungil, maobi lulongong Aholiba Albert, mamosubdar bekal ad, marangal may madakay nga sewer tel kamaldil. Ngar along agim subdra obak ra yibukol Lorenzo Ngiramolaw, madalalabulay giku Mochimaru, mamosubdra ad may madakay nga sew. Ngiwala agim subdra ngalgelamle Ongruyo Sul Timarong, Ratchandek Timarong, Maronal Timarong, mamosubdra bebiramiw may madakay nga sew. Agidirikal masubdra gaul Savior Ngiramayong, mamosubdra bekal ad may madakay nga sew tel albula.
Ngaramlanguya gim subdargal sweni ongidobla mamgas pasubdal beklaad marangal nga emay madakay nga sewer tel gamaldila. Agidirek kal masubdargal Pascual ongos mamosubdar baby rakaw emay madakay nga sewer tel albula. Ngatpang agim subdargal Francesca Otong mamosubdar adam marangal nga emay madakay nga sewer tel alsang. Agidirek kal masubdargal rakamsik surang alwip sa senior mabeekal dil evacuota mamgas pasubda emay madakay nga sew. Ay mali agim subdargal diraklol blay kyoye et pisong choko dukor manangalgem emay madakay nga sewer tel albula. Agidirek kal masubdargal Governor Brownie Simer marbebi rakaw riidik Lucio Obacarbaw mamgas pasubdal bekelad emay madakay nga sew. Agidirek kal masubdra arangalge labadrangas mamis rabarigul mamis mamosubdra ruulem marbebi rakaw emay madakay nga sewer tel mong mangulbong al-sungul ngi galtargit. Ayra agim subdargal ngiraged yugi wadngokl mamosubdar bebi rakaw emay madakay nga sewer tel albula. Agidirek kal masubdargaw Frank Kiota mamosubdar bebi rakaw emay madakay nga sew. Agidirek kal masubdar ngalge lakliw ngiramalge rarol mi marey mamgas pasubdal bekelad emay madakay nga sew. Agidirek kal masubdra Lisa Borhat Matul madira asel emi ngirgiklang mamosubdar bebi rakmiw emay madakay nga sewer tel masang. Agidirek kal masubdar ngalge latulob rahana tulob mamosubdar baby rakaw emay madakay nga sew. Orior agim subdra yaadra darbay Ignatius Ngirmeril, Alonso Joseph, Victor Joseph, Kalislaus Joseph, Ninus Cabrol, Mawili Wali. Agidirek kal masubdra kawal Hiromi Asanuma, Dirugubid Kalngayalab, Barbara Tulob, Evelyn Matriong, Marcela Santos, Bani Imyong, Wadal Adibu Malsol, Matao Malsol, mamosubdar baby rakmiw emay madakay nga sewer tel albula. Direk kal spadala Ailes Surat, mamosubdar adamarangal emay madakay nga sew. Agidirek kal masubdar ngal gelawat taru imyong, Ratewo Miguel, mamosubdar baby rakaw emay madakay nga sew. Direk kal spadala Inos Brans, rangal gelakliw ngiraydong, Ra Florencio ngiraydong, mamosubdar bekelad emay madakay nga sew. Rangal gela Veronica imyong, rangal gela Roberta Mistru, Ra Dominina M. Tomei, marangal gela Juliana imyong, Ra Audrey Teo, Ma Eloise Ramalig, mamgas pasubdal bekelad emay madakay nga sewer tel alsang. Agidirek kal masubdar gal Juanita Obiang, mamosubdar baby rakaw. Magenya Mukay, mamosubdar bekelad emay madakay nga sewer tel alsang. Agidirek kal masubdar ngalgela ngiraror, Ra Lawrence ngiraror, mamgas pasubdal bekelad emay madakay nga sewer tel albul. Direk kal spadala Hilaria Ichiro, Chibasang Ri, Jacinta Ri, Susan Leong, Leona Leong, mamgas pasubdal bekelad emay madakay nga sewer tel albul. Ang agim subdar ngalgela Faustino Tirso, mamgas pasubdaload emay madakay nga sewer tel ulbong al-sungulat tarikid, Ra Laurinda Raymond Mates. Palilyo agim subdar Peak James ngiraadeng, mawadal ad Rosalinda Maresabang, mamosubdar ad Rangasilyong emay mamnga sumam. Agidirek kal masubdar Elsia Shalom et Pisong, mau Elbil Teri ngirmang, mamosubdar ad Rakaramyus emay mamnga sumam. Ngayaw ragim subdar kal Talob ad Tonggo Gates, Rungulbulu Oscar Gates, Maromana o Ngalibang, mamosubdar baby ramiw emay madakay nga sewer tel albul. Agidirek kal masubdar Juliana Chiro, mamosubdar bekelad emay madaalimir tel albul. Agidirek kal masubdar ngalgelamlet Talob ad Yurigo Luis, Ratina Patros, marbebi rakaw, mamosubdar bekelad emay madakay nga sew. Agidirek kal masubdar kawal Ueramadeb Warren Fukoichi, mamosubdar baby rakaw emay madakay nga sew. Agidirek kal masubdar ngalgela Aulerio Tagisang, mamay madakay nga sewer tel alsang. Agik malolngit kami wal adamam raigal bekalbalu wal mladakal madungang kliwer tel subdra kamaldilel ngigal targidra Laurinda Raymond Mates, malakal wal makitarang miw, engklam nga tela subdaw ul, mamosubes emay madakay nga sewer da alimer tel masang. Itirgal modal sa barilal mertial mlamadungal sil sa kamaldil, akmaldiwngil basul edid galat karang lungu. Arubak lolmol malamak ngal tanga targid matulungal gargid. Kompmal masulang. Signed, ngir ekalbay Kalisto Joseph. Tial subdal mulla reng stringi, at yakal spedel, mat yakal tigingel, malup engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspedirar at lulul top deringi haraorngi, kohmal masulang. Subdar aldadu Ra Laurinda Raymond Mates,
Tia subdra kamaldin maaldado ulurtop tani other day Crispin Termetet, Oligong William Derng Hotel, Ibaw Jacinto Asanuma, Mudlong Salvador Talam, sa other odlom ni Sao Bauso, Ralul Ringang Mates, Ngiram Rogos Domin Iraybay, Dirat Kalgang Eleanor Tagesi, Tiloligong Gegi Asanuma Udoy, Tilgoko Krofinata Tingal, Madilbelu Rosania Iyar, El Morarokul ada marangal rakabli ra ngatamad mahangar malgi il motargid ra William Bates amla mosmera abil ra Laurinda Bates mangla motorkok la alda do morngir ang iwid kapsingil ang tru matalbuila Friday November 7 rel araga 2025 al di morngir aget sente raiday alway segol ngitem subra rokul adamam ngaray galbelu mameim dalim dang isortial albula iwala kim subra ngalgel lamle di rak ibol iyar ngiraybay rangira margosto mingiraybay adalbaru rior benard ngiraybay madomini nangiraybay mosubra ngal marbibir kamiu agidire kam subra ngal gelam letmigo wa Katarina Telam katosang dra Mario Masalvador katosang madul katosang marbibir kamiu ira kim subra ngal gelam le orong hotel Mereira Oligong William Derng Hotel malindang hotel marbibir kamiu marngal gelam le dirat kalgang diraklang iram tukra adalbay alsung iram tukra dialul Nixon iram tukra madirat kalgang Eleanor iram tukra tagesi marbibir kamiu marngal gelam ngikong Meri rahana me LC mosubra bibir kamiu ngal gel Ocean Mereira wina marbibir kamiu idire kam subra ngal gelam ngiram mosudar bibir kamiu ang gilang iratkak kalmerira o dal other malong biging iratkak kalganay mar mga saw David orong o dal other abuk kalchanis mga saw ruli mga mar orong mar bibir kamiu Marangal gilam ni other day Gilian Johannes at Ur Johannes matumakrin Johannes marbibin kamiu marangal gilam ni dirat kalang albat tesay rangal gilam ni madrabalu chuneo tesay rahana ma Paulus marbibin kamiu marangal gil iteng iran mu tara dilob adro manang iran mu marbibin raw edirikal masud rangal gilam ni obat ni robaraw raw obigar machakwini marbibin kamiu rangal gilat kut telmang ramle dilbab rumi telmang maradi libab ngedrong marino musud rarat marangal rangal gilaw siung iro imei rahelga mayur ngiro oimei madaligat Stephanie ngiro oimei marbibir kamiu marangal gelang arbol rados ba marangul mamadal mang marbibir kamiu ral gela mates rar alun kaningang mates pekal dirak lawang kikuwe mates ngirang sang dilbog deskang marbibir kamiu mosub darat marangal rangal gel ol karir ob adal galawlbay marbibir kaw rangal gelang tibu lililaw bauso rar iriw rakamul ililaw materis ililaw amisarang idaget ma Alfred ililaw marbibir kamiu rangal gelam ni other days araymul oyo raksaw no sa araymul madiray trin nansi mangloy marbibir kamiu rangal gelam lay other odolom ri irey bauso ray other odolom ri saw bauso Ricardo bauso ma Arseniat ri irey ma Turo Richard ri irey rinsang ri irey ma Apor irey marbibir kamiu magyol ngitro kamiu rogoy mosub darat marangal kamim da alim at kaing gisertial albula at tobat salot mama murat adim galistus ma wadal other malgi renay lu sa mosub darat marangal rakabli rigid rangar malgi emim da alim at kaing gisertial albula oryo ragim sub rangal gelam ni other day iyar tal blok rangal gel ambay iyar rangin rakoy Roman iyar ma Tony Besong mosub darat bibir kamiu rangal gelam lir marang pode iyar Elmer Masabet marbibir kamiu rangal gelat tal iyar adil ballu Rosania iyar damiana iyar mamasingi Diaz mabayli Urbano Porton Basyo marbibir kamiu agim sub rangal gelam ni odal other malgi dirak kalsong tal blok raorit reng rananam olep marbibir kamiu rangal gelam yot la Christina Mike madilgo krofina tatingal marbibir kamiu rangal gelam ni madra ko koichi Lemeira Teodora koichi Fabiana koichi Loloy koichi mabedasto koichi mosub drabibir kamiu rangal gel ong wikra en maig marbibir gaw rangal gelar alul sets ko ngirangas matal badal baul ong marbibir kamiu rangal gel ngira mulay ra Mary akon maan makdey marbibir kamiu rangal gel ngira lang baye ragamnay ngirgalaw Teong la ngira galaw Oligong Telboy baye marangal gel argi baye magegi baye Antonia baye Newton marangal gel maong lulula ay langalang marangal gel dudul baye marbibir kamiu rangal gel ngir dangol baye losi ngir dangol chan ngir dangol mabigi ngir dangol Moses marbibir kamiu agidir kam sub rangal gel ni na masaichi ra turang reta titrengel tape masaichi mastip masaichi Sylvester titrengel mkaspusu de mem da alimertel bula rangal gel ni edi Augustin baye ra de trolley marangal gel Christy Trolley, Maylin Trolley ngamsong, Pia Augustin, Elizabeth Augustin, Amador Augustin, bosub drabibir kamiu. Rangal genam leo Elvira Royce, kumretermite, Tramaxi Taima, marangal genam May Taima, Dr. Bebeu Taima, Mariam Laitaw, marangal genam Omtilaw, marbibir kamiu. Rangal gela Dolorosa termete trabradali kumangay mawina kumangay marbibir kamiu Mary termete marangal gel ma Viola termete marangal gel ma Christy termete ma Arbang Francis termete marangal gel ma Tigo termete rangal gela Irene Baye ra Maria Minor Gosnang Guerrero Nap Guerrero mosub drabibir kamiu rangal gela Ramona Baye ra Elsie marangal gel ma Carmen Etumay marangal gel Fidelia Etumay marangal gel Renat Johannes marangal gel ma Deirdre Bosil makaspusu de mem da alimertel bul rangal gela Lagayok Marinora Rose Lagayok Skabong
Palauan marbibin kamiu. Rangal gelam li other day be nasa saora sa Yuri ma Vihendra marbibin kamiu. Rangal gela huna Godolong Santos ra Ubi Mary Gadwin Mamras. Rangal gela Rolmi Joseph ra Severio ma Melissa Joseph. Rangal gela mler ayong Salvador Telam sa rangal gela di Rakli Telam Stroli ra Rangim Sebastian Andres. Maudal ad Agemi Anderson Matiana Borja. Divan Andreas marbibin kamiu. Rangal gela Barbrang Telam sa Rangiri Etet Nobertiano Maromaniano. Migo Graciano Lector Cunori Telam sa Mainglor Telam sa marbibin kamiu. Rangal gela Toru Telam sa Linda Telam sa masud ra bibir gaw. Rangal gel Elis Telam sa odal at tutog ni almaw. Ebi ra ibulaw Anita Edward maralul targong marbibir kamiu. Rangal gel akliw turol gari na Alexis Katkel Maleverio Creek Chisato marbibir kamiu. Rangal gel Marta Tura Uraya Tur marbibir gaw. Rangal gel amlew Elvira Roy sa Ebira yung Maria Asanuma Ratmur Kumangay Elizabeth Asanuma Mik Haines Asanuma, Tasmay Asanuma, Joe Asanuma, Marang Santi Asanuma, Roberto Asanuma, Roberta Asanuma, Esteban Asanuma, Mosubra ngal meim da ali mertial albula. Agi olingit mosubra ad marangal rogui meim da ad gangi sertial albula. Agi dingal mosubra ad mamrat awar ramiun Sirauel mosubra saka Ben Iskawa mau elbil ilek Iskawa. Marta Iskawa ma Juanita Kuldung mosubra bekal ad marangal meim da ali gangi sertial albula. Agi dingal mosubra ngal gela ilap tamagong rago seba ma Juana mga boy ilap marbebir ngamiu edirigan mosubra putul bay James Pelbong edirigan mosubra Iblay Simpson marbebir ngamiu ngal gela sida tamakong rakyomi sida maberi mun o kabe marbibid kamiu edire kam subra ngal gelam ni ribak agemi agiwo relator Jennifer agiwo ma Hubert agiwo mo subra bibid kamiu meim dali mertial bula gidire kam subra ngal gela isawo tamakong ra Lori ma Ray isawo marbibid kamiu ma mo ra ngal gela samdiu tamakong magim subda rangi raidung isaksuala daw man hana ingay sa mausfran sa lolangit mo subra ad marangal ge meim da alimet tel aldadu rab ila targid ra William Metes ra Laurinda Metes ngalgilam le espangal SBR badul ra telat badrang armor bibir kamiu agidre kam subra ngalgila sada ko Madrid ra Perli Madrid mar bibir kaw ngalgila nging its Madrid ra Lorenza ise mar bibir kaw marangalgila singerutur ngalgila Monsieur Rungul ra Faustina Rungul mar bibir kaw marangalgila ngil basul sadaw ra Chuhaina sadaw mar bibir kaw agidre kam subra ra mar bibir kamam ra kapli ra Luil magim subra idare che ogada ma obirir chulita blibe mo subra ra ra kapli ra Luil lemeim da anim da ngin sirtel bula agidre kam subra ngalgila sairong ra kalip machuli mo subra ngal kumar adro ko meim da alim tel aldadu idre kam subra ngalgila miyong tagi wotwai mumgas pusubde meim da alim tel bula Rigal liliakal spadila di loli kong geigi udu il marangal gila brereng Kyoto makum subdar gaur di alul alons Kyoto yolingit mo subdar at marangal meim da alim da ngin sirtel aldadu abi la targid ra William Metes ra Laurinda Raymond Metes tial aldadu amla motro kul morngir ong ewit lqapsingil ong trui matalbuil November 7 Friday rel arraga 2025 el dimo maldira get center rai ko mal msulang etrigel modi galmdung clear di mo subes lenklem ngatela subda ul er modi gatseb in May adi galat karang nungu ko mal msulang er waklo al mol mlum kaltanga tergid rogui sign other day filter metet madilo likong gegi udui Tia subdra alda du ur toldrengi adal belu kalisto Joseph chani ya ngido ongor droteo nangata rom 6 surang alwip senior yadar telwang Charles Obiang Theophanus Isamu Marisong Denis Rungul almorarogul adrir narba baldab orior maba ayol dab alkmotargidra William Matesa Mlosmer abil emla motrokla alda du uringil mo Friday November 7 2025 aldimorngina get sentel ngaragidra irai magim subdra adamam regal belu mangar along agim subdra gaul dilbog Mateska Siyang yatrang musubra adat marangalka ngara dagim subra ngalgila dirakli ngul marangalgila orakotep agidri gam subra Esther Telams ngiro oteot Caleb Uduy Junior ngira tangadik Wilbert ngira kamrang marbebiringi adal baray ati Dwight Alexander marbebiringi Marta Marcel marbebiringi Chantarong Junior marbebiringi kaspasub del bekla de meim ngaing sirtel dadu at pangagim subra Siles ngira ramyang Matansi ngira ramyang musubra bebir kami marangal ge meim ngaing seu maramlongo agim subra Margaret Ngul Lewin Siro Magi Antonio Mamarencia meim ngaing seu agidri gam subra Corina Rungulbay Mamaurian France parangal gila isawo sisior meim ngaing sirtel dadu ay mili agim subra gal krakri ay sabral samsel marangal game ra Albin Malosi Malgarbes Kabay 6 Rangal langiro ulbat 6 ra Aldrin Wilfred Madeo Linda kaspasub de meim ngaing seu idriram subdragal hayna mamis maruda moltur radal miwe meim ngaing seu malgayo agim subdragal beti mongami mosudrar bebirgaw rastu liaw mar bebirgaw moltur radal miwe meim ngaing seu
ay ragim sobra mo nga sang ramsik every song your Scott Alto o at kalawal bay olgril iwang BS o Mevail Basilius Deborah Alibosang marangalgel uway hidemi dos bangira yol tirangas among lay en rungulbay ur o ip liya sa kumakyota Shelby Masami Carlisa Ngidanmau dirulang violin tamol tatangalen rungula dana chintitimla o obyegar marbebidengi chakwini naruo yorang brigul ongitiu LSR Sograt marangalgel delegate Stephanie Oimei Helga Oimei Yeur Oimei Daniel masubdar bebir kamiu Omgat Blayok Ililaw Matargarang Mes Blayok Maria Tuti Mira Anchi Tuti Tasha Napoleon Levelin Rule Dolin Tel Indira Tel Peloy Along Tel Shelly Siksey Marcel Aspis Irang Rungul Maspige Roy Soichi Arurang Aruk tumalagim sudar baal tagawangin mukur ngiklang lumisangin mukur masudar uliw marangal Terbor ba maygon mutok, Kennedy mutok, Makmaygol mutok, Morgan mutok, Ralul Karingang Mates, o ngayim Captain Arvin Raymond, Maru Lel Fernando Kawi, Lloyd Kawi, Kaisley Kawi, Chan Kennedy Maelwinski lang, Kautaang Vince Palayok, Yadrabuk Norman na nginatabot, Senator Mason ngirebang whips, Rungul ngirayaol, Sim ngirayaol, Legislator Raydan Rungula, Kalins Tageo, Chan Tuti, Larry Tuti, Mike Tuti, Davis Tamtreng, Carl Skilang, Ernest Kilang, Rangalgila Herencio Hotel, Rasangay Masasu, Omigol Igartang, Singeo France, Wesley Metes, Tole Libosang, Asli et Pisong, Carlos et Pisong, Irvin Dwight, Willest Marur, Manik Marur, Mosudar Bebir Gamiu, Kadwin Philip, Mosudar Bebir Gau, Warden Siksey, Kadul Siksey, Howard Uel, Hanson Uel, Charles Ngilalmau, Jackson Rangil McClinton Freeze, Mkas Pasub del Bekla de Mem na Kang Tel Aldadu. Oriora Gimsubra del Bogda Cristina Sali, Mararangel, Tosco Arbadul, Senator Rukubay Gikuo Inabo Marbebiringi, Dirato Blay Devi Emrumangasaw, Mlei Paulina Taway Marangalgel, Teodora Sibetang Miguel, Masis Kawataru Marangalgiu, Krete Williams Marangalgel, Matal Miot Klolad Marangalgel, Kiku metes sangirangasang ebil abas patildes olal mangalgel rakusue uegi legislator nyo uegi rangalgel aiblay kladik marak race limit marangalgel marbebiringi paslisagin to ebiledil Caroline en takada marbebiringi Olivan Joseph Channel Oyurang Joseph Macholin Motil Joseph Israela yao Roklay Chabana yao rangalgel amle adalbalu Philip Kloluba Raoreng Philip Masharmain Bitlaw Ligeda Mosub darbebirimiu turang amaad hasinta nangata haruen nangata diloligong Ring Rangas, Dora Benhart, Quindira Benhart Abode, Melanie Islam, Doris Ito, Oydudul Siksey, Linda Maygol, Berin Mariur, Tilbos Uel, Chewin Umang, Damiana Maygol, Colebrang Maygol, Kalalbay Tablak, Shirley Esuroy M. Sangabaw, Labong Walter Miguel, Ngerak Rose Ruur, Janet Tewid, Chinet Rebes Ito, Jennifer Ngwal, Dilbos Sherry Sisyor, Mlame Ongino, Rina Ongino, Kokoy Rongula, Wendy Baulong, Sara Capocol, Christina Nginamos, Asanuma Marbebiringi, Ngalom sa France, Kathleen Sisyor Marbebiringi, Anwa Kakoro, Bernice Isao Sisyor, Jacinta Oyama Marbebiringi, Liz Sims, Maria Ardor, Chris Joseph, Molinas Kilang, Marcela Olwala, Kailani Kini, Dilob Asamil, Bayliang Sasaw Adalbay, Suset Marilu Santos, Sofia Sid, Gloria Masami, Sabet Masayoshi, Juliet Ri, Shiomi Masayoshi, Ana Kotlop, Ilena Camilus, Fidela Model, Choni Gesole, Teo Sandey Matargara Abadubi, Atanasya Sebaklim, Anchela Nginaloy, Rangalgelagade Oib, Ramda Al Julia Oib, Maalbae, Lucia Oib, Mosub Drabebir Kamiu Marangalgiu, Emem Draingiseu. Aruk tamaw lagim subra Thomas Ngirarigel, Alonso Joseph, Dabdebang France, the Somel Tony Adelbay Marangalgel, President Surang Alwips Jr., Dwight Masami Maruulel, Tony Dimir, Ben Gaypat Ngirarigel, Hector Tatingal, Fraser Baulong Marbebiringi, Riang Yosino, Gustoway, Dwayne Masami, Duke Joseph, Asli Joseph, Rulot Philip, Obaklool Peter Napoleon, Clyde Napoleon, Byron Napoleon, Ace Kikuo, Christian Isamu, Alduk Lobol, Larry Bagagoro, Antero Boisek, Radis Model, Jesus Sus Sisyor, Nelson Sisyor, Harvey Sisyor, Walter Mario Jr., James Ngirarmiang, Alphonse Nangata, Legislator Chop Kikuo, Eric Whips, Legislator Olgarilao, Cyril Fujimi, Arik Nakamura, Kenny Ileduy, Ahas Kikuo, Chani Mongamim Armstrong, Polo de Belbot.
Plilio agim sobdra abadra ulio sabet isamu, el telat ko Franz Belwong, Emigo Sabino, Nora Sishor, Mariana Bostol, Marchiblelay, Narit Trabong, Mercy Sims, Rangalgila Smith Olgril, Rangalgila Edwait Mangirarmo, Ginatpak Nambert Napoleon, Andres Napoleon, Hayes Kahue, Albon Samil, Elway Samil, Einer Gabgol, Dan Harusi, Legislator Billy Marbebiringi, Dennis Oisoang, Mamadrang Argirino Nangata, Agidri Ramsov del Mora Rangalgila Adelbail Erway, Rarangul Yusim Buy, Rasomel Benhart Thomas, Rugabay Mayumirim League, Tangalbat Magoy Priscilla Solablay, Elizabeth Ridep, Lolo Tour Ma Udibong Basilio, Mosubra Adad Mangal Gemim Naging Seurtel Sungul ng Targid. Nagidri Ramsubra of Adrat Mew, Yasko Mendiola, Maedla Roman Ridep, Mosubra Adad Mangal Gemim Naging Seurtel Dadu, Ramnadel Bila William Mates. Alngaringar Adamam Mlo Turbatak Langkli, Langklam Gatel Tial Subda Ul, Yagi Malaya Mari, Olingit Malabol Makitarangir, Elmeim Kim Gang Seurtel Dadu, Ramnadel Bila Targidra William Mates. Diregal malto alsang e kloatret marmodegal sab ilmeng maldimgil basul edit galat krangu tel moloreng seringil su das pedel aldadu rabila targidra William Bates en la motro kol morngina Friday November 7 2025 el di morngina get sentel ngaragidra irai lo mura tru klogra tutau 10 am el moiru clock 2 pm komal musulang yeru bakal dios lo ngedro gui Sain adal belu Kalisto Joseph Chania ngir ongor droteo na ata Ramsik surang alwip senior yadar telwang Charles Obiang Theophanus Isamu Marisong Denis Rungul Tia subdra aldadu Rabila William Mates ra Laurinda Raymond Mates lo tobdrnya to Ermel running irai ngira aryang ebi raklay modet baules Ramsik surang alwip senior rabal tagewangir mogor mayor ortko el mangmal lam yotor klolab el subdra gamiul da gawadar tial aldadu el mlamot rok el morning November 7 el Friday el along otro imatal buila el ewid el gapsingil ong emelurior el di morning get center ira state mairagim subdra ngir giklang lo misangir mogor garay ngir mogor Helen Lei ngira molau chanchon ne ad magalin stagewo mosubdar adad manal ke min ngang sirti lulbong sungula Laurinda Raymond Mates agidre kam subdar president surang Whips junior ma senator ngire ebangal Mason Whips rangal gela urte nirora o op niro ma rangal gela molau uedara irang rongula mosubdar bebir kami min ngang seu Agidre kam subdra bin scout ang blayok mosubdra be bin gawe me naging sew agidre kam subdra ngal gela isaw talmang rara alul kringang Mates adilbuk da ibuskang mosubdra ngal game naging sew agidre kam subdra dirut arar gamril madalarak mosubdra adad mangal game naging sew agidre kam subdra blara ibalaw rang armit magim subdra alul targong elis ebir ibalaw enita Edward diray yung Dr. Francesca Laswalab tilding alius pranks adalbay sa alyang adamrok yalap mabastor balgusan dario mosubdra adad mangal game naging sew agidre kalmal mosubdra maligo el sawas wadal atuto tingira molaw diraw alngel losawski lang uerdarar karay ngir ora lamaoligong dabdew mongami de la yalap masalomi kirk mosubdra adad mangal game naging sew tialulbong al sungula bila William Mates ra Laurinda Raymond Mates malgayo ka tokobat sa spiritual albuy gamora raklay baong irmang maebi raklay msko Walter mosubdra adad mangal game naging sew tial aldadu eulobang al sungula Laurinda bila William Mates ang magim sudra arbadur ragid rungul masahiro aribuk ragid kiban sa masahiro ongelol misak masahiro madin ngar kabay baulang kumangay mosubdra adad mangal game naging sew tial aldadu rabila William Mates klangatila suda ulm trigil adamam lodi kandong clear arong irong city al suda on tial meim gimgang sew direk kloase repto kamasang trigil modigal sa ilme adit kalat karang lungu o malmsulang sign na to Ermel running ira aryang maibir raklay modet paules Tia subdar aldadura bila William Mates ra Laurinda Raymond Mates elol top den ngar mga songray mariur wer awar Ramon Rabey Space Valentino ngiriklang kultngur abay uduyumang badul okadat itang marbu Celestino Malsol elkmol dadura bila William Mates ra Laurinda Raymond Mates amlamot ro kulmorngil ongem lurior lewidul kapsingil otri metalbuila Friday November 7 2025 el de morngil aget center ray Magim subdra bekal adad marngal gragabli da dalgong mamim ng swira targidra William Mates marbibiringir tial aldadu magim subdra adamam rabekal belum olem ngalong agim subdra atsko sa tom marbibirgaw Erika Emmanuel marngal game diram tawil talat kamadrang ar marbibirgaw Ramona Ingas
marbibirgaw, Ruat Paulinas Kang marbibirgaw, Maria Asuncion del Cel Oywil marbibirgaw, Denisha Mariur Ubday marbibirgaw, Adelbar Abdul Bautista Sato, Maat Temong, Dirigam Subdra Tetsing It Sato, Sadaor Yung Maya ay Adrading Abraham Osima, Mosubdra Adad Rablay Ur, Rangalgela Mrao, Gaklaw Mangrar Dagim Subdra Rangalgela Malsol, Optulia Malsol, Mosubdra Bibirgaw, Ma Valentina de Sol Marangal, Agidrigam Subdra Hanay Ngais Manahane, Mosubdra Bibirgaw, Dirigam Subdra Basilia Temail Erongos, Dirigam Subdra Rangalgela Sayang Mrilang, Kaspasub de Mim Rangisir Tel Dadu. Yualagim Subdra Haruko Ginam Kati, Pablo Tamol, Elender Ginam Kati, Wanda en Timarong, Linda en Malaytaw, Valeria en Telle. Malkayo kagim subdra ikuko okotol, mangarbay boysek Telle, Mosubdra Adad Marangalka. Yesare ngagim subdra Kamerekal Sakarias Yangalde, Kamenor Dwayne Hideo, Dr. Che Lingan, Dominic Tamarcel, Umi Jeffrey Antol, Inariang Ilaybay, Gracia Leonardo, Rtung Elisa Watanabe, Norma Etibek, Ma Emilda Adelbay. Dagidiri kalm subdra at nasi Krisong Saito, Mosubdra Bibirgaw Marangalka, Diri kalm subdra Obakar Muusid ni H.C. Marbibirgaw. Ayra gim subdra Arul Karingang Mates, Buik Spish Sherman Daniel, Wadal Adra Asel, Takagorulugda, Siego Daniel, Paulinar Mangsaw, Mosubdra Bekalad Marangal, Ratulungal Grasel, Agidiri kalm subdra Eviras Mangsongan Martayaat, Madirameu Ane Maria Dea, Mosubdra Adad Marangalgela Kitang, Marangalgela Diraibu, Marangalgel Eungel, Marangalgel Omtilo. Agidiri kalm subdra Ira Aligisas, Mosubdra Adad Raongal Igisas, Agidiri kalm subdra Ya Ordort Koil, Ma Evira Irikal Sadaria Adalbay, Mosubdra Rangalgela Ngir Oit, Marangalgela Etumaleu, Marangalgela Belelas, Marangalgela Nginaipang. Oriora gim subdra Odal At Maura Gordon, Siskas Ngabaw, Marangalgemra Udu Sangabaw Senior, Mamaireng Sangabaw, Marangalgela Amnedir Rarur, Dilob Arabay, Radir Rarur, Nglot Arabay Ngiraingas, Matargara Bernis Arabay, Marbibir Kamiu, Marangalga. Rangalgela Kunigo Igang Barsil, Ramarta Malsil, Marbibirgaw, Evira Rois Mihainata Marcel Godep, Marbibirgaw, Algela Simago Ali, Rasisinia Ueda, Marbibirgaw, Mercy Mariur Bitalal, Marbibirgaw, Lili Oilo, Ogaw, Marbibirgaw, Damiana Engirat Abot, Marbibirgaw, Chulia Oip, Marbibirgaw, Daria Bril Mateo Lool, Marbibirgaw, Ulang Damay, Marbibirgaw, Algela Beng das Awas, Raodalat Sendis Awas, Lazarus, Maramli Wells Awas, Marbibirgamiu Marangal, Marangalgelam ni Odalat Margi Mongamira, Madra Abab, Dabdeo Mongami, Madorin M. Onglong, Marbibirgamiu, Marangal, Rangalgela Mogirong Osigra Willi Osig, Rangalgela Yob Ililau, Ray Adramay Eliayob, Marbibirgaw Marangalga, Rangalgela Ngir Ora Ililau, Ratulik, Alfonso Diaz, Magaray Ngir Ora al Marbibirgamiu, Rangalgela Rumong Ililau, Rardialul Rumong, Marbibirgaw, Rangalgela Amda al Develbot, Ralosaw, Odaol, Magarla Siang Sadang, Maglen Siang, Maria Basilius Agitaya, Ngayaol Naruo, Umay Naruo, Marilyn Basilius, Umay Basilius Isida, Clio Basilius, Susan Ngirausui, Pascuana Blesam, Marbibirgaw, Melixis Besong Kel, Marigo Thomas, Marbibirgaw, Marangalga, Domin Mistru Tomei, Marbibirgaw, Benitam Subda, Hosiana Rungulbay, Deborah Subda, Ngirat Ngerhiop Subda, Matthew Subda, April Subda, Fred Sangabaw, Maumi Sangabaw, Maruliu, Surat Sabal, Marbibirgaw, Wilson Ngirausui, Marbibirgaw, Saturnino, Tewid, Marbibirgaw, Dennis Oilo, Marul, Reynold Oilo, Maruliu, Chan Gabo, Felix Olgaril Minor, Marbibirgaw, Rangalgel Olgaril, Billy Naruo, Bruce Ngirgutling, Spis Cordon, Isao Sato, Yusim Sato, Valent Oigang, Jengins Mariur, Denisio Mariur, Samuel Desel, Silverius Besong, Benito Thomas, Marbibirgaw Marangalga, Henry Blesam Marulem, Agidiri Kamsub, Rangalgel Arigirik Spis, Marangalgel Adamay Maledang Tamol, Marangalgel Abrel, Maebil, Gamiul Mlabas Angkliw, Bosub Drabibir Gamiu Maradad, Marangal, Emid Gainsior Tial Dadu. Tirgel Adad Mladi Almadung Clear Tial Su, Damusubes, Ebomodngi, Emeim Gasawes, Gainsior Tial Aldadu. Tirgel Adad Mladi Alsabil Mortial Aldadu, Asabil Ding Maya Ulungsmiu, El Momsar Mangsongray Mariur, Malobing Odalat Maura Gordon. Kopmal Musulang, Sain Ermang Songray Mariur. Tia Subdra Aldadul, Tobdringa Spis Valentino Ngiriklang, Buik Spis Sherman Daniel, Ralul Ringang Mates, Odalat Takakorulud, Kikuwing Ngasang Mapaulinar Masaw, El Moragim Gaw Adra Babaldab, Orior, Meoldab, Mobilo Oledra William Mates, Laurinda Raymond Mates, Amlos Mercer October 18, 2025. Aldadu amnamo trokol Morgina November 7, 2025 long imnuriol di Morgina Get Community Center ngar ordom rablu rayray. Malwaysegim subdr gamul dagawad elad el moiti tal sang mi nakaingsew. Mang ayang rakabli ramilong agim subdr aspis oens ote maodal at mis kora file ertial sang yol ngit mo subdr adat mangalga el melmeim gim kaingsew.
Maralong agim subdara rubas asubdiyang ubday mo subdara ulem malamay mingim kangisew. Ngisara kabli radalgong egol ngitragol senator mga songray mariur maudal adar adalgong mo subdara adad marangal gemay mingim kangisew. Dirikal ngisara kaul ngiratolok hayden garadal marangal gelangir kutlim kas subdalo ade may kangisew. Yairay arbek kal ad marangal karatrungal karasil asbad lartil sang. Malway seng spad langal gelas piso era proy ramsik malali iklok makas subdalo ade may kangisew. Rangal gila saride la dirigal spad lartial albul marmadida selmayim gim kangisew. Rangal gila wong agim subdra Clementina bultada mo subdra bekal ngal gim kangisew. Rangal gila elongoy gaul ralul ringang mates maki kuweng ilangasang mo subdra bekal ngal lartial sang gim kangisew. Rangal gila limeg yol ngitra wadal atta gauru lugda mo subdra bekal ngal gim kangisew. Rangal gila ora lagim subdra gal pilar wong ma Ariel rongolway lartial sang gas subdra gim kangisew. Rangal gila edilo agim subdra gal aigorium the marangal gelam li odal atter with Daniel ngas pasu de min kangisew. Yang ngalgela bakyara gim subdra Paulina ramangsaw madelina arkapol mo subdra bibin kamiu martial albu le min kangisew. Ngalgela diru oba gim subdra spis Valentino ngirgiklang buik spis Sherman Daniel kliwang it sa mamdalarak ngirgiklang ngas pasu de lo adamar ngalgiwe min kangisew. Yang ngalgela malwat gim subdra gal Sandrey malwat mo subdra ro le min kangisew. Rangal gelang inam ngarngay agim subdra atanga kal speaker Helena Royce yoichi arurang ma Westmoreland yoichi meim kangisew. Rangal gela lale agim subdra Fidencia tangalbad ma Shannet tangalbad kaspa subdra ade meim kangisew. Yang rulwab lagim subdra gali adar telwang Simeon Oberdong ma ebiledil gatsu Oberdong artial aldadu rabilo olledra William Bates yolingit ma subdra rangal gara spong meim kangisew. Malwaysa gyogiu Rangalel tial subde maklat ki olngit tarbek kalmededa sel admarangal karatulungal karasel mo el mersel til sera alsang al November 7 2025 braget sem community center ngar ordom rablu ray madaging sew koman sulang yerwa kal dios lolmol nom kal tanga trigidrogui sain spis Valentino ngirgiklang tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi e haraorngi ko mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is Dias Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PTST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Dia's apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Dia's Apartment, the right place for you. WWFM is owned and operated by Dias Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Gurmid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. Ali ngariya malor udu subde de katememel mun mera radio station mada gulngit mamay gim sukaw makot egdilu si aspren eloya a cellphone mal open den wargaw eu aisen muk ngomur oingrang momrekor oingrang etela times ratal si se sign ringi esendringil either moya ka fax mora 4884420 malub ke sendringi loya ka email mora www.fmpalau@gmail.com ega mama recorderingi erulia invoice sendringi le korkau e auriul ega meharau ali malia moves loya de wargau le chospe eringi elo aisergau maloba ngania harmam raspedem e aki call segi the number e mga do urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal sulang. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Dias Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7.
just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi sine. What do you mean oi sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island beer, Asahi Super Dry, number 1. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. Key evidence recovered. I'm Lisa Brady, Fox News. Federal safety investigators just confirming they have the flight data and cockpit voice recorders from yesterday's fiery crash of a UPS plane in Louisville. NTSB Chair Todd Inman also says the left wing caught fire just before the crash as the plane took off. We have viewed airport CCTV security coverage, which shows the left engine detaching from the wing during the takeoff roll. The crash killed at least 9 people, including 3 crew members on the UPS flight. 16 others are unaccounted for. President Trump marking 1 year since he won re-election. 1 year ago, we were a dead country. Now we're a country that's considered the hottest country anywhere in the world. But he says Americans face a choice between communism and common sense after yesterday's wins for Democrats, including New York City's incoming Democratic Socialist mayor. The top Democrats on Capitol Hill demanding a meeting with the president on ending the government shutdown. The U.S. Supreme Court appears split on a challenge to the president's wide-ranging tariffs. The Trump administration says President Trump is lawfully using tariffs to respond responsibly to trade imbalances and fentanyl emergencies. They're not an exercise of the power to tax. They are the exercise of the power to regulate foreign commerce. U.S. Solicitor General John Sauer arguing the tariffs are meant to change behavior of foreign governments, not raise revenue. But Neil Katyal arguing on behalf of business organizations counters. Tariffs are taxes. They take dollars from Americans' pockets and deposit them in the U.S. Treasury. President Trump has described the case as one of the most important in U.S. history, warning of economic disaster if the justices rule against him. Fox's Jared Halpern in Washington. Wall Street rallies. The Dow up 225 at the bell. America is listening to Fox News. The Minneapolis mayor fends off 14 challengers. None of the candidates for Minneapolis mayor secured the majority of votes needed to win, though after a second round of ranked choice vote counting. The incumbent, Democrat Jacob Fry, secures a third term. He told supporters Tuesday night. We have tackled the most difficult of circumstances. We've done it hand in hand. And Minneapolis is rising, and every one of us, we are going to rise along with it. Fry's closest rival, State Senator Omar Fateh, who drew comparisons with New York City's new mayor, fellow Muslim, and Democrat socialist Zohran Mamdani, saying in a statement, quote, "They may have won this race, but we have changed the narrative about what kind of city Minneapolis can be." Fox's Jeff Manasso, the half-brother of Vice President J.D. Vance, loses his run for mayor in Ohio's third largest city, Cincinnati. The Democratic incumbent Aftab Purival with a landslide re-election win. Starbucks could face a grande strike. Unionized baristas are planning to go on strike next week unless a contract agreement is finalized and legal disputes are resolved. The workers are looking to disrupt one of the coffee chain's busiest days, November the 13th, Red Cup Day. Starbucks Workers United, representing employees at about 550 of the chain's roughly 10,000 company-run U.S. stores, said members voted to give union leadership the ability to call for a work stoppage if demands are not met. Fox's Hillary Barsky, no word on how many stores could be affected, but the union is signaling workers in at least 25 cities plan to strike without substantial progress on a contract. Recapping Wall Street, the Dow up 225, the S&P getting back over 6,800, but ending just under that. The NASDAQ up 151 points after an encouraging jobs report from private payroll processor ADP. There will not be a government report for a second month because of the shutdown. I'm Lisa Brady, Fox News.